Talo fa lava le pa ia maulunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa a le atu pele Samoa i le nei tae au o le aso tō nai. O le aso liba o le masina o Julai lua afe lua sfulma le liba. O le ua lua sfulma minute ua te aile i tū la sfulma le lua whaafitai le atua. O le ua mbaua fo i le ava noa tātou te toe lau lua fesila whai ai fo i ma le mamalu o le atu nuu. I lungo pe au mangarungaru le ea, i tafa e fia o penga ta whailangi, e le ngate le deia tulu o New Zealand o a vea mo tātou a ingalona lua, i ai whapena fo i so se tafa o le lalurangi. Alo mwhai o na mafuta mai ai i le pa ia mawalunga, ma le atunu pele, ma lo te talo, ma lo fo i le pale, ma lo le whalau manuia le dei tae au. Ia mai se o tiute ma whaiva lo filima, ua nganga ifo ai whaiva o le atunu ia so e liba ua tuana i atu mai le aso ngafua se i o le aso anafi. Ia le awa ua tātou to e whailoa i le nei tae au. Le Tanoa Ava. Le leo o palu kako laulau. Ua tāpena le Tanoa Ava. Momoli po le tae au. Tau mafa se ava i le whaafonga le atunu. Te tangoa o ia lingi lau ava le nei le atua. A o leo ua ava bua le atua i le nei tae au. Ona o ia o le matai sau. Malona anga le lei malona alofa. Wa mawhai ona te tai mai e ilo tau soifua. Ia ma se ola fo i le au unu nei. Leo tātou. Sangi fia ai le nei tai au. A lea so fo i a whaapopo i aso lo tau soifua ma so mātou wola. Vi ia lava le atua i mea oma. E lei nisi upu e sile atu nai lo le nganga whaaftai. Pe ei fo i sisi upu e sui ai le whaaftai le ngana Samoa. Ele no le nganga whaaftai lava. O lava singa o le nama i aso ua tuana i atu, a wafo i whaasonga sa whiangai ma le atu noo. O tiute ma whai wahalo whiriba e whai e le ngata i whale, e whai e le vate tea, e whai fo i tua sivi ma tua vao. Whaaftai le tua, vi ia lava lou wanga le leima lou alofa i a Samoa, o lea ua mātou whailoa i ai, i le nei fo i tae hao manuia. Ia, ta lolo pa ia i sa ma whai ngā.
o pale solo ma pale popo le atunu. Ia, awa le ta fatonu o le tātou vānu nofo. Pe au te tautala i ai pe o i ai e le mawhai. E se tautai mata pala pala o na toi whangota sango le ngole i ai. Samoa o umona tofi, o umona tosi le sami, tosi le vao. Ia, o le tātou vānu nofo. I pa ia mamamalu o le tā fatolu ma le vātangata Samoa. Pa ia mamamalu nā. Ta oto atu wha le malo. Ta oto atu pa ia. I sama whai ngā wha le anganu. Ia ai ia matua le tuu. Ma ta oto atu pa ia o le atua e wha lava ana o auna pa ia. E le a inga sa le vi fata whai tau langa e fia. O lo o tāpua i ma wha no manu wai le au whai ngā luenga. Ma ta ase ma wha whale le malu. Ma wha tula pa ulia. I lea atunu ma lea atunu ai mai se lava i tonu o Samoa. Ia, whaaftai te talo. Ia, aile ma whai lava fwoi o le tu ua le whaatalo whai ta mamtina ma tua le atunu. Tua asina sina, whaaftai fwoi. I la auto fwoi whaano no ngā manu a o alu whaiva tama whanau o Samoa. I so se atunu, i so se whaiva. I so o se matata ua totofi ai i tātou. Malo whaaftai tele i lau tau tāpua inga ta mamtina ma tua le tunu. Le lolo Samoa i tua fio le lalolangi ma le kelope tele ngali. Ioi, whaatalofa i a te oe i lau malei fua mai. Ma le ala wha i whanunga le lei tai hao fau whauina fau i le malosi. Ia ai ui ai nei mea homa. E le ma whai lava le asia si mai o le atua i lana wala au pa ia. Ia, ua wha ia ai poutu toa. Ia, mai e sa pele i tonu o tātou wainga. Le wala au whaito o tasi, ma le whaiva whaito o tasi o le atua. O ia na te obai, o ia fo i nā te toe a vese atu. Ma wha fo i atu le tangata i lona awhio anga pa ia. Ma lona mamatu. Ia, tā lolo la, ia, Sama whai ngā o Samoa, e man se fo i le wha whonga bai le atu do. Ia whata lofa i a te oe, mo fo lofa i a te oe, i le nei fo i tai hau, ma ia wha maise fo i le ngango le tua. Ia i la tau o lo whea ngai ma maftianga, ona o le wala au le tua, pupu masani, o le mua e le fuatia, o le tau e velo o le maninoa, o le tae le apo ia o le maa e tongi wha tō le moana. Ia, e le ia sisi fo i loto. O ala wasinga, o hafu fuanga lualu mamao o le tangata, wana o se foe whaalele mawhae e le tau. Ia, le sisi fo i tūma te te mai le whina ngalo o le atua. Ia, tātou talia le wala au le atua. Ia, ai mambori atua i wha mai senga. Ia, wha pia fo i alo whaanga, mamomo onga le lei, mo o tau o ainga. Ia, wha pia fo i e kālesia o maftanga ma whalapa patonga. Wa siasi ma o ma iai le wala au pa ia le tua ma o fitia ai i le au pongi sa. Ia watalo fo ia te oe pe a whai fōu. Lau wha whonga ma lau sinsila mai i o ke o wha ia pe a whai fōu ia oe. Lau tau tālu sanga mai. Ea fo i e le lava le taimi o le ia tau sa vea i le leitio i le astonai. Lea la o tātou whaafsanga i e ono aso le vai aso. Ki ofo foi le ki ngā umaka i a kia. Tālo whawhapitoa lava isi o ta māpele. O loo whaafonga mai. Na o i loa lava le whionga le suafa i a le Malu Nansen Williams. I le tele o tau sanga o mawai. Ina u whaatoa tau nuu mai lava. Le vai o le ola nei a inga i New Zealand nei. O ta mā mua le na mua. Whaatonu mai i ana langa whang vai o leola. Patalo whaatu le malu le nei e fiafi. E le nei fo i tai au fo. Ka maua lo sui fuamanwia. Ia whapena fo i le fionga ia whale na oti. Madeline, ia e maise le fionga ia moangu tia. Toko to whai hono. Ia po le sunga fo i le lauli. Tautai toko to whai hono whaatalo whaatu. Whaafutai le tua sa tātou whelua. I nei tai au. I le mātango fio le savali a tama mateine. Sa o tawina i a onga ale e kalesia katoliko i le tele o tausanga o mawai i to tonu o Samoa.
malo atu I lau fionga le saoli I tuala ben silva ia embaise lau fionga le tei fono lau fionga I le saoli I fo I tuala pese ta malelangi muli anga tele fai malo Alan Stowers malo la vea le fatotoa I le nei fo I taiao ma le mamalu o a onga ese whaala puputonga tamba matene tuai sa tātou whelua I le nei taiao tele tala I le nā fo I sa vali ana nei ma le au sāva vali fi a ai a la e sāva whaatai le tāpenanga ma lau tau ngā sesenga le nei taiao wa ngā fo I lea wa tātou sāva vali whaatasi maua le whamalostino ia e maua fo I ma le seleni e fsosani e le whaailonga ino le fitus fulma lima tau sanga talu o le whaavaya onga le kalesia katoliko I to tonu o Samoa ia ele ngata fo I le nā o le seleni fo I le na tau au ia I ma le alofa tūlai o I la tōna sāva vali le tae au le nei e fesoso le atu ai fo I le whaatino ino au tau skolasipi le e ta ua e se fulu afe lava I tausanga uma o leva na whai le ngāio inga lea e whapea lava o le teimi sa o a vea I ma tei fono o le skopa mo le fulu ma le tolu tausanga o le nofo inga sili nei na umi e kai fongo mea o kana vau ma le au ko inga I fwai lava ia whaafitai o leo whaase e tuangalu ia e se e ifo nisi tau au malo losi e amo le avenga ia ma tau soa whaatasi ia le tātou mawhitanga whaatalo whātu I mawhitanga le skopa o teine tuai fwoi o St. Mary's o Avele o Chanel ia o le aonga mawalunga le kolisia le kalesia Yesu Keriso lau pi ua sangutai whaafitai I le au sāva vali ma le team from Radio Samoa le tofai tia o whilau tia ia whapea nā fwoi le tua fine le pule o le tātu ofisa le tumaitai o ana tuai malo ia mapaanga sa vali le nei tai au le timu wano tō whaafonga na whiri la utala le na whai atu lau o fionga tuala Ben Silva o le tā ua e matua ti munga ia le tai au nei ma le asto na I le la alu le tātou savadi na o whai atu ana ma se tala lava fo I o suanga le vātele no whai atu o leo umana whai le talo sanga I le atua lo whangia le tala o le tau le fau mai nei o le a matuai matautia le timu ioe mana malulu aina o whai iai au te taunu ulo I lau whanua me ele o Sir Barry Curtis Park pēlo ma le timu nei se timu I e risi se e ve ua ula mai makali me whapea o lo fia pelo whika ia mau walo ai le ai o musunga le nā leanga sa te talo ma a tuina tu luma le atu a lofangia le wha mui mboe o sa ngatu Iosefo ia ma onga fo ia le kalesia katoliko ia mātango fie ma malutia ma tāo fiofi mau ia ua o le langi ina ia mawhana whana ai ona I pa usa timu se I uma fo sa vani an koe ki mulola ia le ia le nā whaftai le tua I lau wanga leima loa lofa mai I le auanga sala a le whi mai o le mea leo le atupu o le mea leo le atupu matupu lafa vai kalma vai o le kanga kale le akakalo ele alu oku I lunga o le afo o le kaua lunga o le fale ia le kakalo le li ile la kua apirikia mai lunga e matau tia le lofa ma le anga le lei o le atua I le whaangaina o tama vale pe o loo vale e whai ei predictions whapea e tāo fia le timu ai se I sa hava vale lana whanau whaatau nuu le wha moe pe o na iai ia le nala I kokali e a le ngo whakngo kau fia le kimu ai whakoa kimu le kiki mai age inga ua mātou ta ape patalo whatu I le uso ia au pa au ia o tau lava sa tātou whilo ai le deita e fau ia ma le anga le lei o le tua ma le lofu tulai a wā le whamoe o le tātou o ha onga uma ale e kalesia katoliko
E whaafatai I sponsor sa la tō langlanguina le wha moe, ia pe ona ia le Pacific Easy and Money Transfer, ia ma le Moana Rentals. Lafu lau tupe I le wha moe le nā. O le company e lafu ai tupe wha momoli. Tau nuu I le teimi e lafu ai. Ia ma le Moana Rentals, e tau nuu I Samoa, o lewa na kuku mai e kenge o lili ma le ki o lau kāwale. O na o mai leo la whaatalofa ma le whaawhiloa I ma le ofua lofa I a te o tau o mao paanga tō tino o wō mamai o uso ma tua whawhine a inga I a whapea fui tātou o māsani le nei tau tua I a te o tau o loo I ai lunga o le tātou apia fōringa. Le mamalu o Samoa I le Facebook page ma le tātou YouTube channel. Share the program. Whaatalofa I a te oe tufa le tātou por kalame I lunga o le tātou Facebook page ia whapena fōi ia ma le tātou YouTube channel. La tātou wō e tāle pese le whapanui atua I a te oe. Ia ona o maile asa ili se avanoa tala noa atua e le sunga ia Rick the Man maile tātou whale tāpale o le Car for You. Le atua sa vea leulua I rii se yuli pestata ma le langi le nei, Al Harrington tūmanu vau le vea. Whaatalofa I a te oe, I le Tanoa Ava. Tau te se ipu, tau mafa se ava, mumoli ipu le tai ao, leo ava mua le atua, I lona lofa ma lona anga lea. Oh
le nā le siu fonga mātango fio le tamaitai Elizabeth Van Welly wa ana toe la langa mai whātunga tuai le nā. A le puni a la wa, le sunga le whawhengainga ia lale Peteru le toina, ia whapena fo i le whaletua ia Vini Peteru. Ese le mātango fie. Mana tu ai o tau uma o loo maua i ngase o le tino, mana onga tu mau. Ngase o le mawhau. Ma le tangata vau alo lua kiki le maa i le awala. Ma lua i kaukala kalanga i anga i. Ia, i lato umole ta e lenga i petesa. Ma maupana i pele vaina i le o kofu ai mo wai le malos. Ia mo mai ingu le vai o le ora. Ia, le nā whafte iatu. Whamalua tua le mose hawa loa mo le li pule o le tātou. Company o le car for you. Ai su e pe lava i se taimi. Ia na whailea ma se tala leangai. E kele kupe mo mai e pe ale whaia tātou tātou tanduanga wha pisinisi mai nā tōne i o pisinisi o lo lātou langolangoina. Ia le si ufongo Samoa ma le radio Samoa. Car for you, e te maua i le telefoni i le ise tongi o valu se lau lua fitu wha iwa o na valu. O valu se lau lua fitu wha iwa o na valu. E tātou te maua ale pleni pule kama inki a vole ngoi a Rick the Man. I se taimi. Ai, a vea fo ile nei ia vanoa ma le lau mātango fie. E whaamaru ia tua ia te outou o lo whaamna tuina ia outou wasoifua lea so. Sa masani on te tala le tātou leina fo ilea. Tu atua ilea vanoa ile mamalu lea tunu e walau mai ia. Ma whaamaru ia soifua o le mamalu lea tunu fo ilea. O lo whaapitoa le nei aso, asoifua. Ia ai, o lo te wawa ia tolo iai ia le asoifua o le tama ia Milford. Ai se imawa ato mai ia whaamtalanga. Mai si o nā tali ia Christian. O le tama itai o vai tai asiata. Mai I maunga kikie. O le whailonga le so le 5 ma le tasi. O lona soifua. Lona winga la lewa kwa pe ala kikia ko ilunga le 5. Maruia tele lo wa soifua tua fine, vaitai asiata I nae maunga kikie, o lo anga mai lau tamaya asiata. Ma lau anti ia fani, whealo fani. Ia, angu safo I whealo fani. Tasi le deiti nā o le paanga tau tino, le si fonga Samoa, mai lava. I le lua se fulu mon tupu tau sanga ua tuanai. Ia, o avea lava fo ima. Ma tina e sili ona ia langolangoina le au whainga luenga, ma le au nanga, ma le tautua, a le radio Samoa. Aftai le tua le tele o nei tausanga, e se o tau uma o ta mama tina mātutua. Le aia se isi o tau ele I la foa, tongi se maa velo sa se aso, I aso le mativa, I le nāwa I tau, I le tau whaatino ino le tātou ngā luenga. Almost 26, 27 years ago, almost 30 years of services through broadcasting. E mo le tau longolongo. E whaaftaitso se teimi lawa whaini a tātou radiothon. Tō telefo I o tau o ta mamtina mātua o whai langi le wholango. Ai, sā lātou tongi le maa. Ia, mawhasoso ni mai. Le telo nei mau masini o tātou screens, o monitors, o le panel, o computers, me o mawhapena. Ia, malise le nawa I tau. I le tau wha umi atu o I tu la whaingaronga. Wane, le mitin au sia. Luas fulfa I tu la, fitu aso le vai aso. Tau sanga atoa. Ele ngata la, o le iai o le technology, o le ua tātou whaongai nai. Fo ia, lungo other platforms, social media platforms, ai o le company lava la tauia, Samoa Multimedia, e mautu lona whawai, e mautu lana lava ala leo, its own frequency, e mwhaiona, pepepe umbalava la isi podcast, ma isi ala leo, ile tūlanga le social media, ai o nasia kakaumia, because it owns its own frequency. Te leia o le tofa ma le miti
sa whaatino ele nei ngā luenga le sunga le whaafengainga. Ia lui pone whaasio, male fale tua, pastor ane poe an whaasio. A whanongolongo mai lale tātou tina, ia lilia. Whatalo whātou tina, o ia fo ile nā, o le tina whaavai, o le ngā luenga nei. Wa maua ile a manoa. Ia, e whaatino ile au nanga male tautua, e lo whātu mo oe tina, lili a sangala. Ia, anga leile tua, maua le malosi, maua le fia. Aso na te nei le fo na o foi atu le tala ta ua tele. So se a inga, so se maota, so se lawa. O lo tau si ai se te bāpo o se tina matua. Matua tau si o tātou ai. O se a inga sili nā o na whaamni aina. Pe a whai tau te iloa wha o ngāle winga le upu lo te watu ai. Ai se a, le anga fo i o ta mam tina mātutua nā. O le mea lofa le atua. O le sosia o lo i la tau. O le tū maleanga, o le ngangana, o le ata mai wha na mua. O lo ta otoa i. Ai le mawhai e tātou na eli mai, ai sea. Langa tātou te ai sengi mau ese, masosolo ese atu mata mamtina mātua. O mai whai se whi au ngali. Kui le vai, lomi i al pātua. Fuki singa o le awal ko inga. Selu le lau wao o le tina matua. O le lau sina le nā. Tele i o le tomai, tele le malama, e maua mai ai. Pe a whai e te nofo, ia, ma whesilingia. Tele i o le tomai. Ma tala matango fia le ama whai. Ona e whaalongolongo i ai. Ma e loe fo i bale ngafalo kou ai. Ia ma e loe fo i po a winga ma mea na whai e lo grandfather. Ia po lo grandmother, a o soi fua o se te mai, ta i te le vau au le lei. Ia vape nā fo i le tau so le malosi, o le tamata le vau o le au manga, a lo grandfather. Ia, la tatu o tala pesele, a se i su e se avanoa, ta te talanoa ai ma le sunga i le li i pule o le tatu vale ta vale, le car for you. Just want to say a couple things. Hallelujah, what a mighty God, you made a way for me, you made a way for me, no one like you, wonderful you are, you freely gave to me, you freely gave me hope and a future, now I live to worship you, that's why I love you, that's why I love you, because you first loved me, yeah, you first loved me. Ia lele, ia whaatalitali mai oe, isala elu Houston i le pito lea leo, o tau nuu mai la umalo. Finally, I get to speak to the man of the hour, Rick the Man, the proprietor and the owner of our company that has supported Radio Samoa throughout the years. Card for you, Talofa Lava, and welcome to the show, my brother. Talofa Lava, my friend Xavier, how are you today? I am very healthy and well indeed, thank God. You know, I went for a walk this morning to support some friends and family, so we all walked like almost 200 of us, you know. Well, you looked really good when I saw you the other day. Probably stressing out time. No, brother, you know my motto, live happily, enjoy things that you do, serve happily as well. You know. Yes, that is the idea. That is exactly So how what the have you been idea is, keeping, Xavier. my brother? I've been all right. I've been great.
I have been great. What do you call Savia? I mean, beautiful weather, and sometimes not so beautiful weather, as you know. Yeah. Sometimes it's rain, sometimes it is raining. But regardless of how it is, we at Car for You have got cars for all weather. Nice. So there is no problem there, Savia, as you know that. But at the end of the day, we have got lots and lots and lots of special, especially, the other day when you came over and we were meeting and we were talking about it, the most important thing was basically, as I told you, that we have upped our game on the cashback, Absolutely. So yesterday we had another customer who is walking away with $3,000 cashback, Wow. $1,000 referral, $4,000 in their pocket, and they will be getting a Ford Ranger and the 2019 Ford Ranger for under $35K. Wow. And fully done up, and still walk away with $4,000 cash in their pocket, which is amazing, And we have another customers approved just today, no license whatsoever, and she's buying a car for her husband, who has got a license and everything, and she's giving him surprise and whatnot, and she is going to be qualified for good cashback and also referral. So we have got lots of these happening right now. Right now, a lot of our customers and a lot of people needing cash, in their pocket, Yes, to do a yes. lot of different stuff along with the car. And when that happens, when it comes to cashback, I don't think anyone can come anywhere close to Car for You, because, if you remember back in the days, we used to do no limit cashback, and in some cases we have even done up to $10,000 cashback in the past as well. And we are aiming to go in that direction again, because sometimes some of our customers, they need some big number of cashback along with the car. So they don't want to go and do two different loans, They just want to stick to one, where they can get a car, they can walk away with some cash and whatnot in their hand. So we have got some great special going on. Don't forget, even if you're on a work visa, even if you've got overseas license, Samoan license, that's okay. Even if you've come in the country like 2 months, 3 months ago, and you've got a full-time job, full-time contract, and overseas license, there's no problem at all at Car for You. We have been helping a lot of newcomers, a lot of new families who has just come to the country, and they're trying to settle in this beautiful, beautiful country of ours. Fantastic, brother. I was so happy that I finally stepped back in, into the circle of Car for You and met up with your staff, Lise and also Lupe, and seeing, your staff is still working quite hard to assist our people with their needs with the car. And glad that you brought back Cash for You, cashback, and Yeah, that also is right. a referral. That's right. And that is right. wonderful. It's been I'll years. do one thing before I go away. I'm gonna put Larissa on the phone, because a lot of people like to hear some Samoan voice. Here you go. Of course. Okay, my brother, Rick the man. We'll see you again. But fatalo fatu Larissa balole soifu mriel dikayao. Mahalo soifua savea. Yeah. Atalo fatu soisia tatua tini o Samoa. Ia na osina whaopopo atu lava ile whaamini amoko o mga whamkalako i makopule. Ia mona i tato ai Samoa lo whapeona. Fia sa ilia pea se Samoa la toma la to ainga. O mol taminei o lo o tele lava matau ta avale la iti ia o piki apula po foi o ka avale fikungo fua. Ia whapeo fia apalai mo si whaavale ia o matau pei nini. E foi a makamele vale sfulu le vai aso, se lauli mas sfulu le vai aso e tipet lava ile profile ale customers. Ia ai o matu me mana o mia lava pe fa pe si apalai musta vale o le pengaluenga tu mau. Ia ile lai sene pele se lai sene ma fa na matu fa nga ina lo tsi folau ia le leilo swafa. O le matu address sa vea pe a fia se tu me tona matu toa. Tusi malita telefoni Ia, le ole- Ia, o le tolu se lau kei safon manuewa, a o le numero ai vili fua mai mātou, o le oval se lau, lua fitu whaiva o na walu.
o vale se lau lua fitu whaiva no valu. Whastai te le lava savea mo le avanoa manuia te le weekend whakea whale au nalanga mo le nei aso. Ia, whaafatai fu Larissa o whiwhia o wafe atu o maua le avanoa tā te whiloa ia. Ia, ma futa fo i le au nanga ma le tautua a lau tau leitio. O ia lau tau whale tavale. Awa, e tā ua le talanoa, a la ua i lo fōringa le tangata. Po ai le te talanoa i ai. Ia, ai whaafatai le anga le lei ane fo i ma le whaaloa. I le nā aso tā te whiloa i pēra, ai manuia tele le lei aso ma tiu te lo whanga. Ia, Larissa? Ia, tele mo le avanoa, manuia tele le aso whaakoifua. Ia, whaakoifua. Rick the Man, ma le tamaitai o Larissa, ma le tātou whale tāwale o le Car for You, ma la au i le telefoni e le se togi, o walu se lau, lua fitu, whaiva o na walu. O walu se lau, lua fitu, whaiva o na walu. Po o le anga i ane i le nātou tuatusi, o le lua se lau se io o le lua se lau i wawalu, se io le tolu se lau, vai lua le i a loto ale, o le company le le falta vale, o le Car for You, o le lua i wawalu, se io o le tolu se lau, Great South Road i Manurewa. Ia, alofa aptai le nā au nanga, ma le nā fo i tautua. Whatalofa i lunga o le api o fōlinga, ino sia, whatumiti, tipi soli, ma alolo so i fōmanuia, whapena fo i tamaita e Marcelina Brown. Wirelessy chain, talofa lava, watching you from where? Sydney, Australia, talofa, kere au Australia. Whatalofa atu. Ole tamo sange siosi, watching you Seville from Melbourne, Australia. Ia, whapewa, e tasi ala tino le ngole. Lata fale mea uli sua. Ole swafa lata fale. Ole swafa sa automaitai lea. Ole taba le fale. Le sunga le matai ai faleta. Matonu vai moso. Eila le uso lo grandmother. Le loma tua o nivanga. O lona uso le teine e ngoa i halata fale. Ma le lata ma e swafa ia fonti me uti. A le ute vai atu nei. O le apia mai le ngole i. Na pa walde o le ahinga e mo wai le ngole. A whaila a whalongolongo mai lata fale. Mea uli sua. O lona uwinga. O le tangata le nei. Le ua whai ngoe le ngole. O lona uwinga o se tinoa. O se tino a ule tangata le wa se a yei se ingoa e wha ingoa i le swafala ta whale o le sa o te mai ta i lea a matai a i tono le mātua inga sa matai i vei moso ea a whaila o whalongolongo mai a le sua la le utintilo tu i le whai o mea uli sua o lona winga ai e tau le ngafa o le tu mai ta i lea i lo cousin foi polo anti e swafa i a sose mea tofa esa no foi to ina tofa to vea sua e ro pesa esa o lo to fale ia to e fa tangola ko fa e mo maila waka nga pesa o le tala le o te vatua tau sili u flower dona you o tunu mafono ela matai rata o numera mua fiso talofa numera mua fiso mai le atou severe talofa lava I'm watching you from Salt Lake City, Utah, talofa isamba eli salevi ya le la ko ado ko moi o si atanga e ke Roma watching you from Mang Yangi talofa ma lol so fo mria ya to le afio anga le usoli i malo von le mali toa ia fa per foi ia atanga masa atanga ia fa per foi salati o malau lo mo na fangtau ma le malu ele na foi tu vai o le fa tolu mo ta Mang Yangi ia mavayala pa talo fa tu tatu no u Mang Yangi tamali i fretten talo for lava ma lo le so fo mria to fide le dei foi tai Sky Junior o oile Chapentia Brown kai maga yo fo le ingo mo keni fulu talo fa lava ma lo so fo mria Fortino Josefa, good morning sister fa mo mria o ma o una fa se ma lu le tai au le tatu ta mama tua pa talo fa tua i le fionga ya msoe ta uli Josefa ya alo le tausi matua yo na o fa yatu
to anga e whaiwha leo tātou ta māmatina mātutua o whaamaruianga nā o ta o toa i nā. La e pasefo, pa alon se fo maruia, ma sina ta tulia, Catalina o Kaisalina, ta mati tufunga. Watching you from Mangry Bridge, talofa local girl. Yo, tele le tātou au local siolo. O Feeling of Cameron, watching you from Avondale, West Auckland. O Simalua Saudi. Yeah, whapea fo'i leo so ya se manu. Keep it coming, boys and girls, brothers and sisters. Share our program. Very important to share our program because there are many messages and many topics and issues that we are going to discuss on this forum today. Tala ho yo tātou tangata na lea so na. E se fo'i kala o kako kangaka e whaia fo'i I lea so. As I tātou o tāna I tātou whasalonga whapisnisi nei. Lea ngā e tā ua tele. Ia a wale no fsila fia e lea tunu. Wheri I kako lea o lea kāle pese lea kā pena. Le wha maila unila. Se wha mole se kā mea le maa se e ngale wha mole whakia le lei. O le se wha maa se e le lei. You
It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāte lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua se nga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se I te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le I lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tepena ai I le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga I ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha foi. Wha mata e avea le tale I ma le tale masani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea masani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa I le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa, mai le tānika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, Daporcap, Okomeki, Pesuikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe fio mai I le tānika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala ue misa I le lua fitu o. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pe o aso whanau, whai poiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whai ungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Ia, toi whatalofa atu le pa ia mawalunga le whaafonga tāpua ia le atunu. Sa tau mawhai sa ili se amanoa. Ia, whai fō se whaataluanga e peo na māsani ia I astonai. Ma le li pule o le tātou whale tā vale le Omega Cars le tō whae tongsia. P.O. Wilson, pe tai e le I manuia. Ai, tu ina tu pea le tā ua tele o le tautua le Omega Cars e te maua I le lātou ofisa. Lua se lau Cavendish Drive I Papa Toi Toi. Lua se lau Cavendish Drive I Papa Toi Toi e manukau nei. Ia ma le numero le ofisa o le o iwa lua fitu fitu lima valu tasi lua. O iwa lua fitu fitu lima valu tasi lua. Alele na. E valau sa o lava le numero a le di pule. Ia tungsia e le o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi. O lua tasi fa fitu ono lima fa tas. Tele o le four wili le Ford Rangers ma isi tavale matango fi o lo o iai.
Ia o masali ai ia le tunu e nga I fo I le nā tamali. Ia ma feso soania ia I tu sai male. Ma mana o mia o se tavale. Lele. Toi whaptai atu I le lolo o le tunu usa langolangoina le savali o le walkathon a le vaenga St. Joseph College SJS o le tūsanga valu. Ia mai lātu umalava o a onga o whaalapu putonga tama ma teine tuai o lea kolisi ma lea kolisi. Sa lātu la lango anei I le wha moe moe. Sa ili se leni wha tino ai skolsipi mo le tausanga fau. A onga uma o le kalesia katoliko ma le wha mna tuina o le fitu se fulu ma le 5 tausanga. Talu ona whawai. Tili le sau o le o onga ia a le kalesia katoliko. I le tamau aingo Samoa, ia malona atina eina, I le tele o tausanga, ua tuna, ta'alonga le kapi, o le ta'alonga o le whaipele, ia, o le ta'alonga o le soka, ma so se ta'alonga lava, I le ngata fo I le la, o I la tau, ua whaamni eina, I ngā ruenga le malo, whaululunga o matanga ruenga, whaululunga o pisinisi ma tina e tutonu o le atunu. Se o lava, I le mautafono ma le pale mene o Samoa. O min star, ia se o lava le pale mia. Wa pe fo sunga tu le pa ia sa tawina I fo ia onga le filela malis. Ia ma St. Joseph. Vatul whamalo I le tofa wae, ina ia mwhai o la lango atu le telo isi a onga ese. I le wha moe moe. Ia, manai company ma isi business sa lato sponsor, e pe ona iai I le Pacific Easy Money Transfer, ia wha pia fo I le moana rental. O le anganga wha aftai le na, ia e mase. Le ai ma se timu na pa u. Talo wha polonga le upena unasa, ia wha pia fo ia mati niwe. O le sunga ia lona lote fa mai talo fa sevea mato mata atu I leonu moenga I malua ai o talo fa ia lele o mati le pule alo le so fo mria o le silia ale fa mai ia mati le pule se sevea fa mole mole la ele me wa ele alu I Samoa te tamoe ile palota Whea kuia le ai, I le tae au ma le taimi. Ula lei ta vita tu inga mala, alol soifua manuia, le soifua ai, talo whae. A soifua le nei o le tamawhai whi au, ia api saloma, ali inuu api saloma. Ua ato I le fitu se fulu ma le whātau sanga, o le toina, talo whae. Ola ua whai au le Tasi le nei whai au matua sa la lango mai le teimi o avea o Palestina skopa. Tama matine tuai o le nā o tauina le kolisi o Samoa. O le tele o le maftanga le nei. O to ina mātutua o le ngā luenga. E le sunga ia Absaloma lea. Ia whapena fo I atua mulu. Ia o nisi o wawhai ilangi le fo launga. Tino mātutua. Aka kai ele atou sa vea. Papali I Dr. Peter Tau Uma. Le sunga le fai, le rifo mai o fai ilangi le fo longa. Ia, whapena le mātou maftanga. Le toa tele o tino mātua. A e au semi e pati. O le toa fine ia au. Ia masiona, malona fo ia li I pouli le fale. Tasi le nā whai au. Ma le mau whai au. Sa nātou lango mai. I ole o toi o mai. O nisi ua whai langi le whaulanga. O nisi ua retire malo lo manu malo. Ia o whai au nei. E le mwhai na whangaloina I lātou. I la o whai tilo tile o malwa ai I ai. I winga o whai au. A oa ina poto le au whinga luenga lātou. E iai fo I upu e sua I a lātou, sua le au la pauta, sua le au la patai. E whai mai loa.
Le whanonga mai le o sa vea la ko foi whaingi kala le anga whame o kako le whaia kako le kako palau e re ai o ki re whinko kala e pule auto i tau me whaima ya ale si foi fe au mata tia lava le fai mamango pa o na talo mata polo mama to wo tapolo o le wo te sio wo fai la dir fola o kale mari o le tele i o mata uputa o te o winda mai ya ilato ya le foi fa lo mai si o tama matua ya ma me tani alu le to ina wa malo lo man malo tele o onga ta ua. I learned so many lessons from all these elderly reverends and pastors of different denominations. And what a blessing to be around them. Ava pe tare polo a le watea. Ki nganga makwa sisi ese male runway. Ai aloa kua, e ke vava ai aku. E papaku uma mai ia lumo kanga alkoinga. E ala kua whapa ue ngā malanga polo wala, o le lopo wheo o sapangi wa nele, le polo roi. E ala whapa umai, lewa maua le polo. Sali. Wai le, ia mi o ngā siauri. Ai ese lo, whaaloalo i leito, i na mātou te milo whatasi ma whai me o suwanga le whatele. You wouldn't believe me o ia itua o ia sopo, itua o ia mātou talamato ina nei. Ya, anga leile tu ya tu tele o tau malolo manu malo. Ya, malolo retire, malolo pensiona. Ya, anga leile tua. Yo e. O lo tau soipua ma le wala uwina o lo tu mau pea le nā sosia. Pea no whatu. E tua ma iai le whaife au fau malo da fletua. Ani mea uwha le tonu mo feto ai ia ma ua vea ma tōtu ngai le ngā luenga. E tua mai le whaife au talavou, ma le whaife au fau masiona whale tua. Talavou au le lei. Tua mai a te utou nei o to, ina mātua o le kalesia. Whawhau ina tāni elu, alo le soifu manuia, o ula lei ta vita tu ngamala, ta alo whalava ma alo le soifu manuia, o to uma, tu whala tātou porkalami, ko kiki au le kai me vevela ele mea, ia ka ua kasfutial e vevela o Pharaoh tuone talo flava watching you from our village, the famous Old Tara talo flava, local people papa toile falongo me fa for winner talo flava. Sinavili is watching you severe, and also Tuafotu from Sydney joins you right now. Yeah, faftai mo fam yanga faftai fo o le lani loto tetele Johnny Colio mangi fo le umiole o le swafo o le lani loto tele ulu mo malo talo for love watching you from Melbourne le atawa talo for love malo le so for mria Junior Taale watching you from the Bay Area, San Francisco. Oh, kai talo fai malo le so for mria tatu ainga ele Long Golden Gate Bridge fatalo fatu San Francisco ma i nai San Jose to teleo tatu ainga no fai fatalo fai Junior Taale ia fa pele fo ula Heather Liwaki watching you from Samoa fai mai oitalo fai ila upele lupe o Lupesina, yes. Talofa Lupesina malole so ifumdia walolo fo yaso wale talanoa pia wale iluola telefoni ya ola telefoni mo sa no wala mai sawole new afaese o sola ci talofa lava and Franco CD ale vo saulo kamo Franco maloza Frank polu tau finu siulai Tanoa i tala le ataua se malu talofa lausunga le ataua tala le tua fine alo Appleton masua atalofa tu ya te oi lo tato ainga le tai ya sali ataua le satango i ya ai mai se foi o le mamalu le to fama le to luo tu la fale
Ile whale manono ma le ainga i le tai. Karen a Ken. A lo soi fua sa lo te sa lea. Whele ke whalongolongo mai ai. O I kālo whai. O le mātou te whalongolongo atu sa vea mai tafa i whale alili. Ia, a tālo whatu mā lolo soi fua o I la le pitonu le tafa I whale alili. Le tu o ia I lava I tula e pa ma le chapipi, le sunga lauli ma lafo I tu. Vai o I le o lisi ai ia e kai whase la umatu I nātu iai. Le pāpovi e ave mātui le manua. O te matua ia uofu. E whape whia. Tō te tali tonu nā mea leo umana tali maila auli ma le minsta. Le ai ma se mea whape nā. So I le kau whavelea. Ele ai si nofo alwatu I tua I le atu whale a lili mwhape mai. Ia vai o kou. O le whase lau e kalea le la ave I o. Whawhia na tali mai le matanga ruenga. O whaatoanga ma lafu manu. Ne ai ma se mea whape nā ua whaia. Yo, alai o a ma pepese ai lava. Ma pepese ai lava. Ia lele tala no mai. Ia sa lo te sa lea. Nā, le ngoa le nā. O sa lo te sa lea. Patalu fatu malo le soifu mnuia. Tātou ainga I tafa whale alili. E amale atu whale alili atoa. Tātou ainga I sa poe. Tātou ainga I sa tele. Tātou ainga I sa lani. Ia, o mutia tele. O mutia tele le. Ia fo eale le mutia I amatou I whale alili. Manu le lei. Tawanu, watching you from Pango. Lele wo Oliver ai oi Pango. Ia ma fuatino lele Joseph o kingi a saulili. Alo fai se tu fine. Fuatino ia va per forte mai tai o Everlini, ia ma leuso. Ia fo leni. O sa ole ngol tama. Timu ie pai tele. O le matu te mata atu nei wira. East Tamaki, Tamaki Makaurau. Talo fai, local people are joining us as well. Talo o loa te psoa. Wai, o le mātou te matamata tu I Amerika Samoa. Talo fai. Talo fatu tātou ainga. Tuila mamanoa, fiti uta ma fiti tai. Alo le soifo manuia. Tanga loa matua ma pupua lii. Ia, ma le mamalu o loutou au waa. O le tātou ainga le nā. Ia, whatalo whātu. O Tavita, Pulalas, talo lava. O talo o loa, tapusoa, Amerika Samoa, lele. Ona nafi. Nautou whafongai. Awa o le vai aso atoa lea, lela tawa o whai I le aso. I le Tanoa Ava, e te maua I le sao. Mua atu lai le mata upu lea, walu le vai aso, ma le la vai aso. O tu o ia ai, ia le tulanga, o le alo ia, o le tofinga, o le whafonga whtalai. Sila fo. Talo whailu na fua. Mua, whiato whailu na fua, malafo I o. Ia tu le epa. Ma le HRPP e fili mai e lato. Ia se tasi e a vea ma whafonga whtalai. Ia ma sui whafonga whtalai. Ai no nofo le si au vai nga whawhau le mata upu e ave le whongoftalai I le whaamsinonga. Pe ono tuli ma whaamalo lo le whongoftalai. O mai le si au wali I o le chapipi I oe, sāwa wali le ala na whaao ngā le tofingo le whongoftalai ma le sui whongoftalai e sui tupe ai. Taulangi ai le I whaia ni tofinga ma whae e atu le mamalu o nei tofinga ia te I lato, lalmena tupu. A o loma le whaamsinonga o le whongoftalai. Sa au tau atu ia te utau le mea le au o iai. Ina ua whaitau le tula whono ma whaau ingaina le tula whono. Na momoa I o whaamtala I le atu nuu le mea le au o iai. E maa lo le whongoftalai, e maa whee ala uri ia. E toi fo I mai le whongoftalai. Leanga e mamana le no fōlea. E le se. Tu so nei whai atu eila o whai unga vai aso lea. Lau loa ma le whai unga le whaamsino sili Samoa, reserved
tu e whaatalitali e eise teimi masitaya. E a sau le whai unga le nā. Pe ia sau leina I le leina ma le vai leina o le walo anga na whai e le a tau sa vea. I lana whai unga le melea. Lea la, wā mai le whai unga. E toi fo I le whonga whtalai. E iai lana ia ta tau. Dena no toi wha fo I o tau I tua. Tau te mana tua ai le a tau sa vea ma le mena tup. O le a toi fo I mai le whonga whtalai wha wau na tiute ua whiua sua se meo le wha vai. O si pela mai ai ma wha matala mai ai. Se au wala e turi ai le whonga whtalai. Le ai ma se mea o iai tono le wha vai. Wha mai whau awe le tangi. Ia nao le tangi le le wha ngā ina. O le palota bale a ia tatau o le whonga whtalai. A o se upu o se tangi ina ave. Olo o iai se mea e spela mai ai le turi o le whonga whtalai. Ma le wha malo lo le whonga whtalai. Le ai ma se mea a e nothing, e nada. Kalo whai wa mafo e fo e pū pū. Ma sai sai le tino le whonga whtalai mo na la ei. I mea tangata le mo le tau oi maa. Nā lala mea na whai. Fo I mai le whonga whtalai. Wha au wau lana ngā luenga. Sau le tali. Yes, wa oma. Ona au mai le whautuanga. Wha le tula whono. Le lo ia sili. Wha pia foi le lo ia tuto tasi. Ale whonga whtalai. Ngā e sa olau mea ngā ngā whai. Champion. Ele ngata o le wha ngā ino laua ia ta tau. Le anga o oe. Ele ngata o le whonga whtalai. O le tofinga wha vai. A o oe. O le sui usu whono. O le pale mene. Nau o mai I te tonu. O le pale mene o Samoa. Le anga sa whai le palota alona I tu malo wha sa le anga. Le ala le nā. Le a ia ta tau le nā o lo o aia ia. Ma si pela mai e le whaamsinonga. Ma le tula whono whawai. Le la ua fia mai le whongwhtalai. A le la u tau whalonga tune e. Ua awela e pili. A e saufo I le pili. Le no mai nei ia papalangi to e whai le pili. To e maa lo foi. Le whongwhtalai. Koe koko foi ngoko lauri ia. I rin kala le anga ngā kala. Tala maari e tala tātou tala noa e. Foi le whawhaingo fie I lo maramna manga. Whai e tu lava. Ai whai lava. Le la ua mai le pili. Whātu ma wina. Le whai unga na whaia mo mua le Supreme Court. And now the Court of Appeal as it sits only twice a year. Neo whai mai le whai unga le. Tolu wha masino sa iai. Oka e. Le manino manman. Ia le lau toi fo I me le whongtalai. Le la. Talo whai le whongtalai. Awa. O lo utali tanunga e peo nau a watu mua. Whai tu lao ma wha sa ngai me le whongtalai. Ma o whai atu iai. O le alau fuafuanga e whai pe e toi taliu I Samoa. A o lei usuia le uruai whono le tausanga le nei a Februari. Lu afe luas fumalima. E te amana ia le tusi le sunga lauli leo a watu o whaate ai le isi to ono lea e au fi ai. Ma le tamaita I pale mia. La le tala le whongaftalai. Te ilo le atau. Te yuli o te tau atu I atu. O te mana o tausi le file mo. E leo se mata upu le nā. O te fia fofo la ai le fala I tono le pale mene. Le anga o mata upu nei wha aloto I fale e yeilo o tali tonunga. E mawhai o le fofo ala mea. Le fofo ala mea la lea. Ona o le ava fata o le whongaftalai. Leo ma lepe e le mea. Na ia whaatino o le mea lea. Ona o le nganga le lei. In good faith. Thinking that Lauli and Fiame will reconcile and reconsider their positions
to reconnect. Ma toe wha le lei, le vā lea ma tu wha atasi. Aia, ele ma whai. Lea lawa a vea le awa whata. O le whonga whatelai wana le whai ai o te matua i tali tonu lava. Sa iai ma olo o iai a te ia. Le malo si angang le nā wha whonga whatelai lalo le tula whono. Turi e lo matangata i e to ono e oe. E oe ave le whonga whatelai pe ave le si tule i le whamsinonga. A lae on ale. Le mautafono ia ma le parliament. Whaitari ai ala ia leo lātou ma le whaamsinonga. Ao fo le te mea wala au mai ia alwatu le whongwhtelai. But, e le whaatasi lana whaatino le mea le whongwhtelai. A ua whaalua, ua whaatulasi. Le whaaloalo pēa ma le taumawhai pēa. E whafoa la mea le mata aupulea ma tu uawa noa pe iai. A lea ua i lava. Na masofa a toa le wha. Mel nā lea no whai atuai. Tālo whai le whongwhtelai. E lana tō wha alu mamao malona lofa ia Samoa a leo o male pele mea. Se le fo ina ua sao no le whongwhtelai. Sa o tu ua wanoa ma le manatu i ai le tae au e mawhai ai o na toi fono. Leo penga whangota leo pili. E tau ai whangota. A wale mawhai. Wasi linga tali i seu. Ai talo whai le tau mawhai atu. E whaatau taia. Winga whainga tāo, sui us whono le paremene. Nei uanku, nunga whonga kala, ngofalaro, ka whakura e te rengu, ke rengu whanga ka ko mai lori. Ka aloe lope o winga o ka mai ki voirele. Sit down. Sit! O lale upo e whaangale mea, le nao le sit. O lale mea ola te whai e. Sit! Lof! Lalo! E nāna, talo whai i le whongwhtelai. Alai loa. Alai loa lava. Lea la utu lai mai ne. O malepe le malo. Ta ape le whātutua i le atua Samoa o tasi. A lea o toe whātulanga mai. Ia, toe whātulanga mai. Alale mena tupu. O tau silisile iai. E toe whātulanga mai le malo tau ave. Le malo tau si. Ai o mai fo e toe eu i whafo le whongwhtelai. Eu ese. A mai le ka vale. O le koe laku soko kongi i lau bank account. O i fo le tamala inga le tai. Le sunga le muripola le sui whongwhtelai. Eu ese. Mai le ka vale. No money, no salary. Aka o kai le matau tia. Sau noa fia me. O la wali i o le ki fua mai le mea. Aia, pālo ma le pomu le vai aso nei. La le pomu ke le lenga pānge. Sau le fautuanga mai le loia siri. Fautua ina le fionga le min startau ave o le malo. Leo lo va ia tupe. Wa umana ia whainga whawae and conventions. Le wha malo lo e le whongwhtelai. Au mai le ta vale. Na olona tutongi e mau. A le sui whongwhtelai. Nothing. No salary, no truck. Pei, lo tātou watu no umanei tai. I le whainga le whai e nei. I lo tautanunga le nā, tālo whai. O mea i e whainga māloa papa langi. Whai longa tangata, whai longa lanu wheo i e le vāna nofo ma le awa whatawhata.
Ala me o le tanga I masila totoa I le tulafono. Wa leva tau sanga o iai tangata nei tonu. A le faulinga mai. E matua pongi sama le malama le whauinga ina le tulafono palo ma le pomu le vaso le nei. E sau no mai le minsta o tupe. Ile mata upu lea. Aia nga I mai loa ma le tulafono whawai na whaia I le awhi se lau ono sfulu. Ai le I tūto o tasi Samoa, ua na o le fono whawai sa iai le nawa I tau, le na whawai le awhi se lau le masuma le whama tā pena mai e le tūto o tasi o Samoa, ma lona whawai. Sa ua le tū la fono le nā, le awhi se lau ono sfulu. O le statute, le le winga le mea, o le tū la fono le mawhaina suia. E ma mawhātu, ma losi atu le tulafono na na I lo le convention ma le mele na whaalala mai nei e le kapeneta ma le whongftalai ma le a fo imi min stau tupe whapena fo I le fionga le pale mia tau awe e iai le a iata tau whalongo I le tanga luenga I le upulena whalongo le lei le mele na wa au mai Oka e le matau tia le mea. Ua whai, ma whai pea, e le whonga whatalai. Whai mai. Ua peitai. Ua whai loa mai e le whai lau tusi o le whono a wau whai tu la whono. E le pepa o whamtalanga, e sili atu o na malosi a ia ingo le tu la whono o pule, ma tūlanga aloa ia a le whono a wawhai tūla whono lea na pāsia le awhi se lau ono sfulu na pāsia ai e le pāle mene. O lo o ai ai le wha wau o le tofinga o le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai I le taimi e tūlai mai ai se malo tausi. A o tā lia le isi whainga pānota ma le whainga whilwhilinga le atunu I le isi tolu masina. O lea fo I aia inga, o loo aia ai, le wha wina o wha mnianga mo ia tofinga, o le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai, e pe o te tongi ma taa vale a le malo. O aia inga o lea tula whono, o wha li ai e le whailau tusi, o le whono a wau, e sili atu o na malosi na I lo o le tula whono whatun tonu. Ma le malienga o li poti ai se whina ngalo o le malo tausi. So you see, ladies and gentlemen, this is a statute passed by Parliament in 1960. We weren't even an independent state until 1962. And now, this piece of statute claims and declares as soli tu la fono. Ne whatonunga le na whainei I le whonga whtalai. Eu ese, mai le ta'vale, le ai se tupe tongi ai. Whape nā le sui whonga whtalai. So you see where I'm coming from, Samoa. Samoa nei, Samoa I Samoa I atunu e fia. Tau te mālama lama ila I le mimi longo me nei. Talo whai, e o soi le lofa. E o tia le anganga, ma le loto. Alo fai pana fa peo so kamale. Ma le fainga le fai nei I tangata nei. Ai o le laufali le tātou te talanoa iai. O le laufali, o le mautawhono ma le pāle mene o Samoa, lea sa tū le foe tau faa foe ma faa tau teia. Ia fusu anga le lai tū ma le tū. Te sila lai iai. Na wha I loa fo I le minister o tupe, le fionga a lautimu ia a foa wale se wa ai, I le feilo inga ma tūstana. Ua wawa ai. Wo I tūstana ma le au whasa, le lau alu watu ai le tala se I wafu. A oi le ma fua mai, ma fua mai whaatumutu munga, o ta I o le atunu.
Tawhai loe le minstau, tupe le fionga ia lau tumu ia a foa, wale se va ai. I le whailo inga betu stalo ma lau whaasa lau na whai loa ai. Le pasene o le mea lofa, ale nupi wha, mō lana au whai ngā luenga ma le au whai sa whanga. Lea watu i nā tuai le tusi i le whongwhitalai ma le sui whongwhitalai. Ua whailo ai conventions ma whainga wha awai le se malusi anga. O ni tū la whono na ona tau wha tonu ai. Ua tu i nā tuai le loia siri. E wha sino le nei ma tau pawe o le loia siri. The top legal advisor to government. O lea tusi, ua whailoa lawa i tele ai, whalawa i tele le whongwhitalai. Lewa tali ma i le whongwhitalai. O lo sai ni ai le officer city o le matanga luenga o tupe ale malo. Ua tali i ai le whongwhitalai le sunga e pali i li o te eu ma se pau. Ma whai le officer city o tupe. O tu la fono. Ma le ngā yu o inga lea ua o tau whai nei. E soli tu la fono. Ua i whai a foi. O le tusi tau anau lea ua whai nei. E wha fo ia tu le ki o le kawale ma le kawale. Ma pa o le kawale. Alo, leo lo ia wha o ngā ina nei. Ma le sui whongwhitalai. Ale mea maari e. E whai aku e whai menkala al pari i le officer city. I le CEO o le treasury. Whai mai, o e su e se lo ia pokoa. O su se lo ia qualify ko e poko na ver kula fongo lea. Oi. E foi se fau kuanga ya ke o ko fale tu la fono moi. Na foi sa o le CEO. Ina ia e mala mati dia. Ia ingo le tu la fono fa vai. O pule ma tu langa lo ia. O lo o ia le tofinga o nei. Ne fongftelai. Ma le sui whongwhitalai. E awhi ai, i mea uma ale mālo tausi. Pe ao o ina whata ape se paia inga le palemene. Bingo. Wansi la ia. Pe aro whai aku. The rule of law, the rule of law. Nothing wrong with the rule of law if you walk the rule of law. But when you break the rule of law or try to twist the rule of law, then something is wrong right there. You know, it's a statute. It's not a convention. It's not even, it is a piece of legislation. But of course, any piece of legislation can be amended. Al-Kamaleo. It's a statute. Tu la fono o tu. Tu la fono fa vai. Kafe fe. Yale na. O mea matau tia na. Tātou a mata tuai le nā pomule so. O whea nei la wo ye. O whea ngei wo nge iai. Leo wha whonga lea tunu. Ile te leo le nei soli tu la fono ua whai. Ma le nei whai unga ua whai alo pula mata le atunu ai a le whongaftalai ma le sui whongaftalai. Why have you done this? Isn't there enough money of that 25% of the $1.2 billion of the budget that was rejected? It amounts up to 300 million tala. Ya ele lava nga me so singa mele o le nga pa kiki. E foi i tu tongi o le whongwhitalai mo le sui whongwhitalai. E o le kawalo manga o whasawali ma pu e le pasi, pu e ma le taxi. Nena, tau ala tau ia o le nofo mala malama o le atunu. Ma vava ai I mea ia. E re to i se mea ma whai ona punitia I. Ma ufi wha marungase. Leanga o lea. Ua so solo ma te lere ngase o malo. Ale mea lau te whai atuan. Fair lava le consideration
I le tilo le fonga fitalai ma le au. Ma le savalinga na tātou savali mai. O ai le fonga fitalai. O ai le sui fonga fitalai. O uso ma tua ngane. Na tātou sava vali fatasi mai ina ua. Fatu le titi. Ma le pale o le fatu tua i le tua Samoa. O tase len kanka e senga ke i o mai i. Kau ke le masangi ai. Io o le tala sao le tala na o sina valava. E manatu o lo fai le toina. Vatu o na taulangi le sunga le pari. Ai le tamo le ainga le tai amu le polo. Sa tātou militino fatasi. Sa tātou whaawo. Ofo i le rofa. Sa tātou sava vali fatasi. E sa ili le tofa. Ale ua pei on tangata ese. Treating and the treatment of the speaker and deputy speaker is unbelievable. To me, there was no sign of respect. If you look at this, Levanta Puia, the sacred space of who we are and our journey together right from the start. And these people are not strangers. No strangers at all. We came together. We had the mandate. We were once warriors within the Fast Party, a political party that we all believed in, that we could create a new government and form a new government. Nele na ta buatele, ala tatu o e tale peselea. Le tausala Samoa e alofa tua i ate oi nei aso, e maise o e na ngā lulue i o lātou whaiva male aso ngā fuasa i o mai ana nafi. Ala o kou malolo le ia, ale kou ke vai mai a. Le seki el mea, seki skweri le mea. Langa i le mwhai ana, tuk la whai. Le lau le tunu, le Tanoa Ava e te maua i le sao. Nei mo se meo se pi onga ke vai i le mea. Fatalo fatu, le lofisao tu mua mapule, e ina i le marketi o aliki, e taufusi. A maloa tu le fitelenga talioa, tu isa mau, a mese fo i savea. Lau fionga o le fonga, o le fono, o sia le taulanga i tonu. E talo aile anga o le tua mamauli o Samoa. A o le i whaatinoina le ngā luenga le fonga fitalai. Le fono au whaitu la fono Samoa. Paftai sa vea ma le utou vaenga. Le utou ainga i sa lesi. Ma le whau o wina o le ngā luenga sa whaatino. Le taulanga i le utou. Ma le tātou ta mao le maota. Ia songi a lofa. Ua wala au i le tu a leo o utou whau o wina. Le manuina o le fono i tonu o le paramene. E mita i lava le nganga ma. Whaafitai ai. Whaafitai i teimi uma o tātou te whailoa i ai tau te awhio mai ma whaaloalo mai. Ma tātou lau lua whesila whai. Ele alofisa o tu mua ma pule ma ainga. Ele nano whanga. Wa tō tele atu i ai ma whaiwhi au. Ia. Wa tō tele atu ma whaiwhi au. Tau te nuti mea whaatasi ai ia ma soa foi. Soa i foi ma le pule. E renga te mata upu le tala le lei, mata upu siri. A ua whapea nā foi le tātou vāna no whai le anganu ui tū maanga i whanua. Ma mea sina sa moa ua amata ona tau lilo atu. I moanga ngana. O upu e whatu waile ngana. Ia, whamalo atu. Whatalo whatu ma le nganga whalalo. Ai, taina le pese nei a alofa toi mo o tau uma. Ia, ma le tō tele o le tātu o tanu o lo ua malo lo le le ia ma whaikau asole.
o le taualunga. Alunga lue, whaftai le tua, I lona anga le lei. O wa pui ma malutia fo le soifua ma faise malo longa file mu sa ili malo si mole mai asfo. Taila mo tama oi mo tama itai balava o le tunu o le falonga mai lunga le tato YouTube channel if up before ile tato Facebook page tufa le tato por kalama. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki. O i sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa I malau manao, e mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e wha mautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whaalewe ai o loo I le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi I nao lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o laupa anga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Samoa,
se whaamali uliu whaamane lau te ula ia Samoa moni tiu ile atunu awa lau tofia mana tua olau anabana ilanamua me ingalo lau siva Samoa mayotama tua se malia maninoi ile pesa amani uliva amane lau te ula ia Samoa tiu ile atunu awa lau tofia mana tua olau anabana ilanamua me ingalo lau siva Samoa mayotama tua ia mana tua olau anabana ilanamua me ingalo lau siva Samoa mayotama tua. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council, All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, daporke, okomeki, pe suikia, to e leda onon foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe afio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fastful lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou, moa taiao. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council, All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o valu se lau, ono tasi ono.
A o tātou wholau I teimi whaingita o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulutala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. O le awa nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Whai mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. Awane e misiele tui Samoa Manhattan mid-year dance e whaiele stona I aso se fulumaliva Julai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fast lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhiwhia I le tui Samoa Band. Awane ngalo le tua tusi o le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whaosota I lola fale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po si o ainga le tui Samoa Manhattan mid-year dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. In this update, the drizzly weather's still hanging around the country with the chance of heavy rain in eastern parts of the North Island and orange rain warnings taking effect around Hawke's Bay from 4 this afternoon, and a watch is already in force near Wairoa and Waipukurau. NZTA says slips have caused highway closures in the Waikato, Taranaki, Nelson and Canterbury regions and advises motorists to drive to the conditions. Meteorologist Louis Fernandez says there will be a few spots of showers, but the heavy rain is expected to ease up overnight. As we head into Sunday, just a few showers for some places, but no further heavy rain in the forecast. Air New Zealand says low cloud conditions have impacted regional flights between Queenstown and Christchurch and Timaru and Wellington this morning. The airline says its teams have been rebooking customers on the next available flights. A group of worshippers were forced to flee a Melbourne synagogue last night after a man set the building on fire. Kobe Mority reports. About 20 people were successfully evacuated out the back door with no reported injuries as firefighters contained the blaze to the front of the building. Police are working to establish the circumstances and motivations behind the incident. In a separate event on the evening, a man was arrested after a group of pro-Palestine protesters entered an Israeli restaurant on Hardware Lane and shouted offensive chants. Multiple buildings in residential areas have been struck by Russian forces in what Ukraine's calling one of the worst attacks of the 3-year conflict to date. The large-scale air attack came only hours after US President Donald Trump spoke with Russia's Vladimir Putin, voicing frustration about the little progress made towards a ceasefire. Trump's since spoken with Ukrainian leader Volodymyr Zelensky about potential air defence support. CNN's Kevin Liptak says Zelensky says it was a productive conversation. And he said that Trump had agreed that they would work together to strengthen protection of our skies. That's news. In sport, familiarity is breeding competition for the junior Tall Blacks as they prepare to play the mighty US side at the Under-19 World Cup in Switzerland. Coach Matt Lacey says American college experience and being toughened up in the local NBL is priming the youngsters for success. High-level hoops, and so when you come to a tournament like this and you're playing your peers, very talented peers for sure, but there's an experience factor, there's a confidence factor there, and I think the mindset has certainly changed from
let's qualify for these events and now let's go and win a medal. Fullback Braxton Sorensen McGee's opened the scoring for the Black Ferns in today's trial match against the Black Ferns 15 in Whangare. After 25 minutes, the Black Ferns led 7-0. That is sport. I'm Sandy Hodge. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspitialu. Awal suya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Sa o e kaspitialu e vevela le mea. Talo fa tu le malu Nansen Williams malole soifua manuia. Ole fai mai ole matua e aka e ma e soi le nei aso fia le nganga o lo mbau lo malosi ya ma lo fia fo e te mai mo mai ma e tap wa i mai e na i Ellerslie ole ta world te le mo tato fa longo atu nei e le tato tala i le tau no fanga nei ole am tau tia mantua na au mai le talo le tau le aso na nafi ina ia tapena pena ai au kilani ai mai se lava i au kilani saute le matua ma mafati munga mfa pena fo le malulu ma yai ia matangi e tau malulu si atu a te wo le tai au nei le ai ma se mea ia sava vali fia le walkathon na fai nei le vasenga le valu o St. Joseph male lata i le lua se lau o tangata na sava vali fatasi matalie. Ai le ai ma se mataua o le timu na pau. Me lau te whātua i le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia e pe ia e whaatala sua o tala na o whai atua. Ai au te langona o lo o sila fia i le atua le nau ta inga. Ina ia mātango fie. Matao fiofi i au o le langi. Ina ia whātau nuu le whaamoe le tai au nei. Ni ia i le atua i lona anga le lei. Pea ona o tala sua o whātuwai. O kaungu o kulo i ngai le se kimu e pau. Ia matali e ia nei whapea le kawhiwhi i kalare i le nga whai. E le se tim. Ia le ima se me o mai le taimi le nek. A lela o se e ese ia le au. Ma whaasolo tu loa i Hawke's Bay, Nelson, ma Taranaki. No whanga i o le ta ua nei. O le a matua ma losi ai ti munga. Ia manisi fo i o le a lulovai ma ta whenga o a fo i o vai tafe e iai ia pitanu. So Hawke's Bay, Nelson and Taranaki ta pena. Nau o kule me lea sa tu e tupu i lunga nei au kilani. A leo o matafi ese. Ma o atu i lo tau i tu langi. Ia, te talo ina ia alofa ngia fo ia le atua ia le saunga le mua o tātou tangata whewai. Ia, ma wheta aloloa i pito no. Nei, e le aso whanau tā ua leo te fia. Wha i lo atu. O le aso whanau lea. Mo le uso ia brother wha i Solomona. Ia manuia tele leo ta ua mai ipa ua atua i le fia o le matua o le soifua o brother wha i Solomona. Ai e te sila fia tangata e sau wai alo whaanga nei. Mai i lou watali o lou walo. Leli i o Christian Solomona i Henderson Samoan Ward. Ale kale sia Yesu Kiriso lau pa yoaso tai Henderson. Ia, mamori atu li le alo whaanga ma whaamnianga fo i lou wa soifua. Ma whaapopo ma tulu i le atua nisi tausanga stele. O le soifua tautua, o le soifua ngalue, ma le soifua au auna i tono le kalesia e maise. Le tausinga fo i o a inga ma le whanau. Ia mamamori e toi o lo whaanga whaapitoa. I le atali i a Christian Solomona. Christian, if you're listening and watching le atou severe, wishing you the very best. Na au whalongo o se tasi le nei o atali i televau. Ia, e fo i o na mana onga tū mau. Ai, malama le lei. I ana porkalame e tau muli ai. Ma se le porkalame le nei le atou severe. I aso umo le vai aso. Ua avea ma porkalame e mapu i ai ti ngā o le tino. Ma whapea nao na ata e ai.
Ia, mai pe ia fa mai pe ia mate masani. Ale loa. O le nganga ta ua le na. Ngā se mea tala noa toile i atou se vema whaaso atu ai. Alo o maua i le nganga while mu, ma toa whi mali e ai se le ngona o se tangata, e o lava ia i la tau e maua i ngā se ngase o le tino. Whamanui atu le atua i le atali Christian Solomona, e maise le asoifua o siu te mā. Ia whafoi Solomona, brother whafoi Solomona, happy birthday to you and many others of our friends and relatives and associates, fans on the Facebook page, on Radio Samoa, on YouTube channel. Happy birthday to all of you and many, many, many more happy returns. Whatalo whapitoa, e leu sopele, le whionga le sawali i tuala tau wā tau pa utino, ia malwhalitua ia peka, ia male tatalo foi, ia whafoisia le manosi o le awhawhine, e peo na malanga atua i Australia, ia ma ia malutia foi, ina ia whaatafa ai e le tua ni peau langa vale, ia whapea foi ni lau mea tolu le savili, ia ai maise o ngase, ria tele le toe tali umai, i se teimi o le vai se fau. O tātou ainga wō mai masani, o lo whaalongolongo mai Australia. Mai Brisbane, Queensland, Sydney, Melbourne, Tasmania. Mai isi no whanga o lo alala mapapa au ai o tātou tangata, te ngate Australia, New Zealand nei. Mai se no whanga na ua ua tunei wa o Hawke's Bay, o le matuato o tele le mamalu o Samoa, o lo alala mapapa au ai, e o lava fo i Taranaki. Nelson Ilalo, Nelson Bay, lalo whatau si unga o Wellington. Alo iai fo i o tātou. A inga mai lātou o lo alala mapapa au ai i nā. A iai sau peni ma sau pepa. Tusi fo le nubera lea. O le nubera lea ta o le healthline, po le helpline. Le sau tau whafonga mai e le whaasilsilanga le nā. Tā ua ia. O a whawhita au le tūlai me tono a inga, whaalawe whafosei, se mai, se ngase, ia, o mea uma tō ngā whapena i tono la inga. Wala au le numera lea, e iei mo tātou tangata Samoa. O loo whaatinoina, lea fo i whasosoani ma lea au nanga, e lea i se tongi. O walusalau, ono tasi ono. O walusalau, ono tasi ono. E se le tāua o le healthline na e tutu sama le upulua helpline o le leina e fesosoani mai ai e foi mal whamatala upu ia pe awha pe mana mia ila ia malamalama i le ngangana Samoa Miriama Masutele whatalo whatu i whapena foi ia Tavita Pulalasi, watching you from America, Samoa. Pastor Fune Taluflava, whamuri atu i ate oele i ataua, o lo mātou tapo i atu Melbourne, Australia. Timu ia i paipatele, o maua sale, watching you from Tacoma, Seattle, Washington. Talo whae sule. Ne mamau le meo lo mafuta mai ai sinapi i matapula, o tau mata afa, ia whapea fo i le sunga ia lome tuitama. Oile, Losi Sio, watching you from Wellington, le ataua, ia whatalo whatu i le laumua i Wellingtone, senga vau o ami ni we, o maina whapulea i whatalo whatu, ia te ol to fine, maina whapulea i, watching you from Melbourne. Talo whai, ia, whamuse fule nganga le tua, ia te ol to fine maina, ona o le wala aua le tua i lau li, talo whai. I love to let you tau. O timu ioi paipatele, I'm watching you from my tree house, le atau, kalo whai. Wa e lo tree house ke ua lua se makangi e pa ui fo i lalo. Loretta Roberts Tuile Tufunga, watching you and saying talofa to you Sevilla in Las Vegas. Oka, Fifi.
O Silaulau Sheila, Graf Papali. Talofa Savea watching your program from Samoa. From the atu le tua, ia te o le tua fine. Ia fa pena fo I leo so ia napa leo, watching you from Australia. O feo o skarianga ka fa hoisole. O tuala muri anga tele mali o maro talofa lava. Ia te o le tua fine le fionga le saoli tuala muri anga tele. Ia fa pe fo I si o tau ainga. Tasi leo matauti a sa iai. Ele au fai pese na urua I po le radio Samoa le tele o tau sanga umawhase mo kangwe kahaku. Le sangato malaki kwaya. O le urua I au fai pese te le na valena. Ko kiki mo le lua se lau o tangata. Na po na le radio Samoa malo fa maupe lava I ia ala tu fatunga. O fatunga tuwai o le musika I le tele o tau sanga. O le tau telefo I o le au fai pese lea. Sangato malaki I ranui. Ua wala au I le tua o fai ilangi le fōlaunga talo fai. Ia, ai le mwhai o lea o lo o pue ina wha mawaina I. O tau si ufufonga mātango fie. Lodi Pua watching you from Victoria in Australia. Talo fai. Mai o Werribee, Victoria, Australia. Ula Heather Liwaki. Bella Thressler, ka I maari e fo ile. O le sunga ala wano Vera I lawa. Talofa Vera. Ya, le na la tato ua tale piselea. E wha manui atua I atou tō umalawa I so se tafa. O le lalolangi o lo wha mna tuina o tō wasoifua. Mai mua mai le tato polkalame. Le Tanoa Ava e te maua ai le sao. Yasto la I uma, malei atou o savea leo lua I eli I se yuli, Al Harrington. Sa oto mai se ie fa ama fana fana
Ia lena, whawhiwhianga sui whiwhiloi e to vā tuai ia le tātou whasoa ai mai se foi le pola Columbia le Tanoa Ava male a tō Sevean. I le nei foi as tonai, i le uso ia mauto tasi as wau, ia male whaletua ia matalena. Whawhiwhia ia te oe. Ia, au e dunga foi o le ala tele, o le whautuanga masani mai lau a inga male Tanoa Ava i le so. Ia, ono sa. Fai maria lo sa. Drive to the conditions. Yeah, ia lava se space o oi. Leave a safe distance between you and the other vehicle in the front or behind you. Mau malava papale e lunga le ala tele, e le mana amia ni fulsuanga e lunga le awala i la vea se tangata. Ia, mapoloka a koe le bea le au fai kakala ma le au pueaka. No atu la ia le ai fai lunga le moto wai. Ia le tala le na. Ona, o mai leo la utala noa. O whawhitai wa mō fai lewa noa. Pero i fo ima vava i atu le tau mawhainga lo uso ia. So alo setu mua a whafunga mai le motele i sa la fai. Ia, ma Samoa. Whamalo atu. O le vava i atu fo ima. Tuli matai au atinae. Wha i o le talo o le nā ua. Ke kele le maumanga. Ma to anga le lei. Ia, me se fo i me o le papua. Ama le papofi. Ta ua tele le nā vaenga. Ua o iai ia le whato whala inga. Ma toi fo i atu e tautua lo tātou nuu. I Samoa. Ia, alo whatu le atau so alo savea i a te oe. Ia, ma le whalitua, ma le ainga. Ai maise le tātou nuu. Reu te wawa i atu nei. E to ono le leiso alo ia e tā momo e mai. E le tātou i tu malo. O nganga i whamonga numera lua. E tā ua tele la le mea le nāu e sau noa iai. O le sui le nei. E o lo sui i Samoa. E le whalisafune ma le whanga ori. So alo si oeli. O lo o tamo e mai le HRPP. O le sunga ia so alo kuresa. O lo tamo e mai lalo le fua a fia me malana vaenga. O le Samoa United Political Party. O le sunga ia so alo mene. O lo tamo e mai lalo le fua. O le Samoa Labour Party leo o lo iai ma le sunga ia whaolo sa. Ma le sunga ia so alo mene. O le fionga ia tanga loa Mark. Ia ele lopo fele vele tamo e mai ai. O fo i sala lilo. Ia, o lo tamo e mai i le whatutua i le tua Samoa o tas. Ia, ma le sunga ia vaialia. E le o lopo le ale, le pati le o lo tamo e mai ai. Ia, le tāua le nā. O le, ale a whakulea so alo. O i la ke pāloka i o le au so alo nga, whe mai pāloka umma le koru. E le ise so alo e si ima a fisi. Ai fa sa vali si so al. Ia, le. Ta ua le na. Ai mangkua la o ai paloka o me kolunga. Kusa ua fa le au ngai ngai malau paloka. Le pawa le mea, o le palota. Ia le na, ta ua le na o le le vava i atu i a tātou. O le si i a tātou nganga i fo maunga. Ia le na au manino ia sui o lo o tamu e mai i nā. O le tōwhai le li o le tū, ia lavea lau o falasa. Ia o lo tamo e mai i lalo le fua, a le whatuatua i le tua Samoa o tasi. O le isi li o le tū, le tōwha ia lavea. Tuna, tupai matuna, pese tā lua. Ia o lo tamo e mai le tū tō tasi. Ia, e le lofo i po whele i tū. Ia, e ila malisi sui tō tasi ne nā lo tamo e mai. O i nā i ngā ngai fo maunga numera tolu. Le tū malo lea lesa a vea ile sunga lauli al mari a toa. Ma tofi o le tū malo. Ia le fo i la ua to e tau vā mai ai.
Ma le si fo i sui, o le nei ainga, o le awhionga ia whaulu sau, la vea, ko kile le au la vea i o, wa nga i ane le tumalo. Ia langa e ta ua tele, ta ua tele le sau i matau, o to o finao ma le li o le tu, tupu o le tu, o le matua na tonki, ta ua, le sau. Le ale patina au mai e. O le mea le na. Whaonongolongo fo i le tātou i tu malo. O le alongo atu i se teimi o le vai so phone. Ia le tātou whilo inga. I le malanga mai o le tātou sui. Whaolioli mo sa fotu ma manase. Ngā ngai fo maunga nu mera mua. Le tau whai le li o le tu ia la vea lau falasa. Ia. Fatalo fatu le siu fongo Samoa. So fatasi. Ia. O le sunga ia pestata ma le langi. Alex Fido. Fatalo fatu ia te oe ia fatasi fo imasetina o lua. Baba lua. I le fatino ino le nā fo i tautua o lo whaia i tono o le laumua i kales tete. On Plain FM. Ia, alo li le tautua, alo le taulongolongo. I Savali ese, ia, mai se fo i le tūlanga lo iai le tāpenanga le atunu i le whainga pānota o loma nei i Samoa. Anafi, the voting, the registration ended yesterday at 4 p.m. Wata walunga matapunia ia le ofisa o whainga panota ia male tulanga sa iai le lista leina o whainga panota. O le lau te wawai atu iai. Ua tai tu la lata lava i le se lau afe i le tōtele. Sfuru walu afe tangata ile i whaia panota. Au te tonu apa u te isi lalo. A o itu malone i sili ona ona whaalongo tata. Ia po ole tumu atu fo i o i lātou nei e whaia lātou palota. Ae pe ua tō i titi le au whaingaluenga wa ae wawa aine i ai. Le gym tolu le i whaleata. So le kawhiwhi. Pio e vai le stadium vo lele o makamakanga o ka longa ale. Ale tātou au o le manu Samoa. Alala le nā leo wawa e tunei. So le makau kia le mele le tulai mai nei. Ia talusia ia. Talusia ia ina ia. Ale mea te tauna whai. O le tusi lalo i ngō tangata nei. Ina ia mauti no ai. Na iai o le teimi na wha ngā solo ai ia le lestala. Ai ona ua paulava o le mawhai. Ona whaatino. Ona o le teimi ua whaatapula. And I think that's a fair way to do and deal with these people, unregistered votes and voters. Tauna whaino lo swaf. E tauna i loa sa e o. Ma whai e le teimi lea o tāpunia. Whaasolo kuloa o kou ia e. E a fo i e. Tu ilalo o tau swafa ina ia i loa ai. Le ai la sa e o. Ai ona ua paulava. Ua vave le teimi. Ia ai le i o le tūlanga fo le whaatino ai ia lau palota. Talo whai ia se i vava ai atu. Po la ale meo le au o ieina i o tātou tangata ia. Ai tā ua. Le malama. I le mafu anga wala iuna le whaia le vote. O nao mai leo la utala noa ma le whaasoa. A le Tanoa Ava i le nei asu tōna ai. I le tātou au la kapi. Tātou au o le manu Samoa. Nā ua ta pena mai i le tātou au. Ma le wawai atu. O le
Wata ua le sunga sua Hesed Jeremy ole te tai malanga le na. E whapea. Manu Samoa Fan Day. Come through Samoa and show your love for our Manu Samoa boys. O Tara Town Centre i le astona i le vai asolea. Ai la le si vaenga le whatino le asonga fua asau nei. Le mwalanga mai le tātou au i le asole nei. Taunu o mai nei. Lo loku kai au le lopo wheme le loku ai. Ai le lātou wha moe moe. O le Fun Day. O le a whaia i o Tara. O le sau le whasisi langa lea. Mai le whionga a Muripola. Wayne. Pa mai le Manu Samoa. Taunu o mai le astona i le asos fulma le lua. O na whaatino lea o le lātou Fun Day. O le aso ina ia whelo i ele Manu Samoa ma le mamalu o le atunu. Mai lātou e langolango ina. O le a whaia i le fia tele le nā. I le tau le tu la e lua. I le aso sfulma le lua. O lona wingo le aso tōna i o le vai aso lea. Ia. O le a whawhiwhia ai ia le talitinga. Le ala tātou o whai pise lea. Le ala whawhiwhia i le whamoe lea. O Tara Town Centre. Nel mele i le stage. Ia se su e sina tupe e whakau se pulu lole angai kamba. Na i o tātou uso o tātou. O tātou whanau o le tunu. Ia sa mo o mai sau lima kāla. Po le sifuru kāla fo. Tātou te anga le le iai. I le mapu i tinga. Le mapu i tinga le sunga Muripola Wayne. Ia whapea fo i le uso i a tau. I auso i maripese ale a tau sa vea ina. I le tātou au manatua la. O le tālonga o le a whaia i le aso sfulu le valu. Le aso sfulu valu e pa utonu na i le aso whareile le vai aso atu i natua. O le a whaatino le tālonga le na. Mo le te mo le la whtau i ma le autele a Scottilani. O le a whaia Eden Park. I le tau le fitu le fiafi. Ia mana i le vave atu i le aso whareile lea. Aso sfulu ma le valu, wha i longa ifo mamaka i lau kālena. Tātou o e pātipatia, ia, ma tātou tāputapua i le tūlangolo, i le tātou Manu Samoa. Wa wha le tōnu la, o le wha le tōnu e le ngāta o tupe. Wa tele tau sanga, o alo lofa le atunu o le tātou au, ma fōai. Le lofa tūla i le tātou au. Ala le mei. Under-financed lava ia le tātou au. Ia, tātou sia ia le anga le lei o le tātou atunu, matangata lau tele i au kilani New Zealand nei. E le ngā o le kākou lau vivilu ma vivi. Manu Samoa, le Manu Samoa, aia. Whaatino fo i ma le lofa, ma le fua, aia. O le testa mua lea o le lei fui tau sanga lua sifuru ma le lima. E lalo o le fionga le li i whaia onga fau lea na tōwhia nei. Le fionga le swafa ia le malu tusiata pisi. His first ever test as a head coach that had just been selected by Lakapi Samoa. Ta wala na ta ia ta si le tama fa na le tunu le fionga ya le malu tu si atapisi te le lona sao i le tātou au o vea fo i mas tamata alo mas kapiteni ia lela o lava i le tūlanga o le vea o le whaia onga ulu i le tātou au le man Samoa o le vea so atolea whanngolongo pea tātou te wheso tai pea, ia ma whaalau i loa pea le whangatia i le atunu i isi fuafuanga luan mamau le tātou au. Leo te wawa i atu i le aso sfulma le iwa. Tu salai umala ta'alonga le pō. Ai aso sfulma le iwa loa. Aso sfulma alu le sfulma le la,
Ta longa le tau le fitu, Eden Park. Malama o lo ma le tai au, pa u iei le aso sfuma le iwa le aso tō nai. Ia, o le aso la le nā. O le fia. Fia te le lava le a whaatino i Manhattan, ua whaingoina o le mid-year Manhattan Siva. Fast food ma le lima ta la le ulufale. Eat all that you can. Te le tau mawha mātango fie ma le māne. Ai whaso lima ta la. Ai pe e whakawai o i lau pia. Se umato e whaalau i loa le le atu. Ana e whole nānu whanga tātou o kako milo ai ma kako. E wakasi ai. E whawhiwhia loto tangata. Ma le lava wā, stress out I mai I le tele o mea. O lo tu lai mai. I ngase o malo. La wano tāru whalawa. La wano vira I lawa. Tālu whamalo se fuman. Via whamaya la wano. Et sila fia o esa vea. Tālu whai I mea o le nai whai I si tō ina. Le sunga le papali tele le whonga whtalai o le atunu. Ai le idoa. O la e me ata mai tele masa vali I le afo I ali I lo ia. Wa se lo ia si nia fo. I le rule of law. O le ala o le tū la fono. O le tū la fono whapa ia ai. Isi tū la fono. Ma wha ma malu ai isi tū la fono. Tū la fono au tū. Ia, o le so, ne ua so lima I tātou. O le masino iulai. A o le so o pa utonu lava iai. Le whamna tuina o le tūto tasi o Amerika. Le malo tele o Amerika. Happy 4th July to all our friends and families and associates in the United States of America. Congratulations. Ioe. Lewa mai whapai mai o mātou te nofo e Hickam Air Base I Hawaii. Ia, hatalo whātu fo I le base I nai kane oe. Ia, whapena fo I leisi base I Haleiwa. I Hawaii, malo. Ula Heather, malo, whaftai le mafuta mai. Ia, ai mai se fo I whapna tuina o lo tō waso tū tō tasi. Ale kēri o mea whainga kānga e whaare kongo mai ngā. Ia, lelei, whamai JT, tālo whalawa malo se fumanuia. Ia, whaftai le tua. Waulia mai, ia le aso whanau o le malo tele Amerika. Ale nale lava ve vesi le tō ina leo Donald Trump. Mana tariff war iolo fine. And it's all backfiring against him. Lena. O waitali ataua tau whalawa malol se fumanuia. Ia, whafte iatu le mafuta mai. Tufa le tātou polo kalame ena ia. Maua fo I tangata. Lātou malama I mea o lo o whaatino nei. Ia, ono o mai lea o le whaamanatu e tu sai ma le mata upu lea o le 25% o le paketi. Sa tātou talanoa I fo I le nāwa yaso ua tuna I atu. Ia, ma le neiwa yaso. E tā ua tele le malamalama po whemea mai le tupelea. Mana tua la o le anavatau leo a mai nei e fia me ma le vaenga le o le SUP po o le Samoa Uniting Party. O mea umalawa ia na tau fia ina wale pasia le tala le tupe. O mea nā leo a mai whaima anavatau a le vaenga leo. O le whaasoso ina o le paketi. Le tasi tesi ma le 2 biliona tala. A o le mawhai o na whaasoa. Ona ua le pasia. Ma te ena le talo le tupe. Lewa au mai.
Le au vai ese le 2.5% mai le tasi mai le 2 piliona tala. O le tau fa inga le na e tolu se lau miliona o le afa o ngā. I le tolu masina lea tātou te whātalitari ai le whainga pānota le tele. A o ai fo'i te whainga mālo e tūlei mai. Nā tātou o e vavai e fo'i, ia e whaamanui atu ai fo'i ia i la tau. O lo o ilunga le ala tele, ma o lo o ngā lulu e pia le eli ia ka whiwhi. Watalofa i mauta ngase, i la tau o le mamalu o Samoa lo whata o turi ai e mātutua, ta māmtina mātua o le tupulanga te le vau, o le whare whai pepe. E awala, e maise fo i o limita mai tai fo mai. Ia, whapena fo i a i la tau le au tausi mai pasi, mo le au tausi soifua to te le ia. Watalofa fo i li malu o le malo, li imta mai tai, o le tātou atunu o lo iai i le police force, ia maise le leo le al tātou leitione, le fionga le li satini, ia tata ua o lo maua fo i ngase ma whalefu ma plusio tofanga. Le sunga i satini tumun vau, siki a siu, mori atu o le whaanga le atu o severa, misia o il tāpol kalame o oe ma le tūla whono i le ansoa na nafi. Ea, whapena fo i le sunga le to ina. Ea, Reverend Elder Tinetali ngafa ma le whaltua, le nofo alo ma le ainga lii, le matanga luenga ma le pulenga le e whakasa i Kalihi i Hawaii. Atalo fatu le atu o severa i ate oe le to ina. Ia, mamori atu fo i lo whaanga ma whaamianga. I le nei fo i aso o le sfarile i a o tau. Oilea, Max Tunganga, talo whalava malo le Max Tunganga. Ulu lau pau, talo whalava, tātou o tali pese, e pe ona ofu i atu. E ofu alofa tuai, mo e o lo o ngāru e pe nei temi.
se ki ale fia fisa vali vali. Faliu le la ilona tau a fia fi. Le la Samoa wa filanu lanu a I. Filanu a I ona ave I le langi. Io eta fisa vali vali. Angi malu le sau a fia fi. Ina ua tuana I ole la I. Tau so sei e te tiuai. Ile solo ata maitai. Tu mai alo lima. La uhani. Tau sala Samoa. Matalasi. Le falua inoe. E se tasi. Sa vali vali ane ile launa tasi. Sa sala maya la te ula langa ali. Mana ya le fenga solo a I. Alla foi alla tua taile sami. Angi malu le sau a fia fi. Ina ua tua na I ole la I. Tau so sei e te tiuai. Ile solo ata maitai. Tene 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 maya. La uhani. Tau sala Samoa. Matalasi. Le falua inoe. E se tasi. Maya lo lima. La uhani. Tau sala Samoa. Matalasi. Le falua inoe. E se tasi. Faliu le la ilona tau a fia fi. Le la Samoa wa filanu lanu a I. Filanu a I ona ave I le langi. Io eta fisa vali vali. Sa vali vali ane I le launa tasi. Sa sala maya la te ula langa ali. Mana ya le fenga solo a I. Alla foi alla tua taile sami. Tu mai lo lima. La uhani. Tau sala Samoa. Matalasi. Le falua inoe. E se tasi. Tene 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 maya. La uhani. Tau sala Samoa. Matalasi. Le falua inoe. E se tasi. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malanoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e le ai fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki.
Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, da porque o komeki pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu le e mawa ile teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa ile lua fitu o, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa ile lua fitu o. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E eisa isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Awane e misiele tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance e whaiale stona I aso se fulumaliva Julai. Amtalia le tulai fitu le fiafi. Na le fastful lima tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhewhia I le tui Samoa Band. Awane ngalo le tua tusio le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whao ta I lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po si o ainga. Le tui Samoa Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua lima. Ia, te whatalofa ia te oe le I tū la muli ai. O le au nanga ma le tūtua le a tau o sevea se yuli. E le rei astona I ma le tātou Tanoa Ava. Alo te mama tu I le whasisilanga le sau I. Ia, o le whasisilanga o le asa whanau talo whai. O le so o whailonga I le fitu se fulu ma le lima tausanga. O le soifua o le sunga ia brother whafo I Solomona. Ia, manuia tele lo wa soifua I sio mātou te mā. Whafo I Solomona, mātou te talisa paia mea oma e te whaia mo I mātou. O fitu se fulu ma le lima tausanga. O mātou laki mātou o no oe I te tonu o mātou o langa. Ia fua I le tua ia nisi tausanga stele mo oe lo mātou te mā pele. Mātou te alofa tele I a te oe o Sabrina ma Wayne ma le whanau. Ia, whape nā fōi mai le li o Christian. So ai atu, le li o Christian. Solomona. Ia, le lei, tamdi atu le soifua le nā o le su. Ai, o lo ke maweku, talo whai. A whai te nofo I nā I North Shore. E isi e ka le sia le nana ma le latu au whai pese. A le sunga a sa le aula whaso tau loa. Ia malana au whai pese. A le lo whai fwoi ai. Isi a latu au whai pese ma le latu tama I papa kiu le nai whai. Io nai mea lewa fwoi e. So ni ai le ngā ruenga le atua. Ia ma le au whai pese. E langi ina vi inga le atua. Ta ua le na. O le whasisilanga ta ua le ne. Mai le fio anga o safata le itu malo safata le tasi maloto whanga. Ta oto atu ia pa ia mamalu o le ainga malos. Masatu le mafono. Ai o le whasisilanga tā ua le nei. Ona o tūlanga o lo o iai ia le finangalo ina ia poto le tātou I tū malo. E le aso le aso ataiao. Aso ataiao, ia o le awhiloa ia le tātou I tū malo. Ia, ina ia mawhai o na
Whaiso tātou sao. Ia e tusa male wha moe moe o le tātou sui tau wā. Wha sisila tuai ma le wha lolo tele, o le a whaia le fontanga a le tātou i tū mā lo sa whata le tasi, ia maloto whangā. O mai lātou uma o sui lango lango umalawa le wha tūtua i le atua sa mo o tasi, mai le i tū mā lo sa whata tasi. Le au fi ai afi o anga nei. O salamumu sa napu sa taua maloto whangā. O wha moe moe whaia i le aswa tai au le sa le pe mai a ia tapu inga fo ima ma tau mafutanga o le tonai. Aso ono leo you lai, i le tu lai fa, i le fiafi. O le nofuanga i whatino ai, o le tātou maunta o Samoa, tasi fa tasi, Bader Drive i Mangere. Whaasanga i tōnu au, tui te ale isisi na te le sila fia. Le nofuanga o le maunta Samoa, whaasanga i tōnu au ma le Mangere Town Centre Shopping Centre. Mai te talo tuai ma le avatele, i tupu mai ma whale o polu, o paolo mangafa, ma tama whanau o si o tātou, i tū mā lo, whaapalota sa whata le tasi. Tātou te au whaatasi ai, ia soa le pule, ia awaso tātou sao mo le masawasosoni, mo le tātou sui whaolioli, o le fionga le ia anapu seve tei, fui maona, o lo tā pena mai, mo le whainga pālota, o lo loma nei, o le tele o lima, ma i se venga. Ia, tātou whiloa i leanga le lei o le atua, ma teita i atu eilo tō suifua i le asoa tai au, i le bauta Samoa i mangele. Wabal mole, a fia malama atili, wala wane se tasi, o sui o le lau, mara komiti. Lau vi a Sarah i le o lua, tolu o ono, lua tasi. Whaia ma le whaaloa, toi whaafonga le numero na o lua, tolu o ono, lua, tasi, fitu. Whaia ma le whaaloa lo tele, o sui o le komiti, mo anapu, seve, tei, na o ia fui mono. O le tu malo lea. Leana i eila o vea, i le vai aso le se i mawai atu nei. Lea la ua manatu le tu malo. E te tau na wha mau popo so lātou sao ma lo lātou leo. E te e atua i le sui lea na tu e momo i le HRPP. A la ua momoli i o iafia me. Ma le Samoa United Party. Lea la wa ave te mo e mai i le tu malo sa fata. O le a fionga le iaf pulea i a tila ropati. Mana tua fo i o le tamani ilia. Na whatea malana ngāruenga. Ma wha malolo. Ono o le tūlanga Samoa lia ai i le soli tūla fono. O le whao o lima matautia. Na ia tāina ai le ulu. O se leo pō. Manuti ai le whanu. Whamai e tau au mai atingi whanu tulou le whaafonga. I le ao po le ulu o le nei leo po. A leo a matu nei o eta mo e mai i le tu malole. A o leo o lo iaiso i tu la fono na wha maondia. Na whate ala ia lea malona i tu malona tofinga o le plestene o whaamsinonga whanua maswafa. Ai toe avatu e tule epa, ma le HRPP e whaia i ai se whai unga. Ale pane mene, mō le taimi mōmua. Le fwoi sa tātou vava o ai lava. Ai sea, wa le wha alo ai le whai unga, le wha msilonga wa umona whai. E o lava i tālo sanga apili. Wha msilonga o tālo sanga apili. Wha tu mawina, ia mōlianga ma le whasalanga. Charged and convicted. Serious bodily harm. Te wawa ai lei. Lea lawa fina wina fo lei tu malo sa fata le tas maloto whanga. Le tūlanga o le leo o atu i tuanga.
Ai fasiligia fo I mole tūlanga o le monotanga. Bela le nā, o le matua ofo I le tu malo. Mau manatu I le tu malo, tau na pulupulu lima fatas. Faiso la tau sao, fatula I mai le fionga ya anapu, fui maono te. Ma o stasi fo I o tamali. Sa tula I mai, I te tolu o le pale mene o Samoa. I le isi pae inga. Ina watula I mai I lona suafa fui maono. A vea ima fui pule o fale aliti. Fale alili lua. Ya, le watalo ai I le fontanga le tu malo I le aswa taiao. A whaafonga mai. Tā le tu lai wha, e le se ka konga I whainga ki kausami au I ko fale e fio mai ai. Ma lau wha mua mai I whai, e whai ako le mauta Samoa, ia se tau mawhitanga le ai. Tali lau sua pe a mai ia o si ngā taulanga, ma le tōna I le tō ainga, na ia se walwal mei ila, I le tātou wha moe le nā, I le aso atai au. O le aso fo I tai au. O le apoto ai mboli I futi afu e tas. O le ainga whatutua I le tō Samoa o tas. Fast Supporters Group I Aukilani. Le whatua mai atu I le tātou wha moe pe o na whainonga ina ai I le aso whanau. Le lima tausanga talu o na whawai le vai ang whai. I le vai aso o tuana iatu. Whai unga o le masina o Iuni. Ya, lea la o talo o tuai le lau le fionga le teitei fono, ma le sui teitei fono, le whai lau tusi, ya, ma le a fionga fo I le teu o loa. Ma le komiti whafoe. Ma whai loa I le tātou ai. Sei whaalongo fo I le talo le tupe, ya, ma le alofa, ma le au ma fola, o le tōtele o le ainga. Lea la o le a wheloa ia I le aso a tai ao le no whanga lava lea na whai ai ia le tātou aso whanau o le Manhattan tui sa mau I Mount Ruskell po o Dominion Road. Ia, o le tulanga fo le nā ia I le aso a tai ao le tāo le tū lai whai le fia o vene e banatu. E ke sau e whai ise me ai I ngā kali o kui oi. Yeah, eat at your house and then you'll come. I feel my the tattoo I go to my son. A watu o wha malo ma le whaafitai. I le tāpenanga pe o na iai fo le lava yasu. Tā ua tele ia le tūlanga o le lima whaatasi. Ma ngā lulu e whaatasi. Lea na tūlai mai ai. Le manuia o le whaamoe. Tele le tau mafa. Sa waltanga tau ia malana tau maf. Tu ufatasi. Okai. Ngā o lau ngā mea ailme. Ai toi titi afe tangata sa I tonore. O le mauta. A tu elfa malo. Ia tau. O le tei fono ma le malo lau tau lau. Malo ta penda. Malo on sai. Ia wa sisila la. Ia le lima ta la. O le ulufale. Te le la. Le nā sao I tātou uma. E pei ona whaatino ai lea fo I wha moe. Ia, malesi vai ngasili ona tāu. Na matua sefe ai le tele o tupe wae. Na whaalongolongo atu. Ia, toi titi au o le sefulu wafe le tau o le catering. Aina ua whaatu le lafo e sautanga ta malana mea ai. Na matua matangofie. Wa sefe ai le nā sefulu wafe I le whaatino ina o se catering. Mei e whai e meo a inga. Mau popo. A inga whai mea le lei. Ioi. E le wawa ai lau mata. Po le ale me whai le tangata. E sau ma le loto ato o toa. E fia whai mea le lei ma whai lo na sau. Ioi. Tā ua le nā. Moli e tuai ia. Ia nganga whaafitai. Ma ia te au nei sa se ei le tele o tau sanga I le laulau. Ia ai wawa ai mamata I tuina le tūlanga tā ua tele o le tātou whamui. Moe, anga leile tua. A me ua whaangau ngau. Ia se I lau ngātu le teitei whono le asua tai au. Ai o le nā o le whaafitai whaapitoa
Ma wa ulava ia i le vava ai atu ma mori mau i le aso. I lou tau alofa tula. Io, aftai le tua, i le nā nganga. Na musu i ai, ia, ma tātou pulpulu lima fatas e whaata ua. Le whambu moi. O na o mai leo la utala noa le mata upu lava le nei. O le mbuanga ngana lava lea e tū pēa i uluma. Pēa o lae e vava i atu o soifua mai pēa. Le tō wha i ana mulo ulu. Le tō manu na wha aunu ua. Awa mai ala na launga na wha. Ina ua tau nuu le tala le lei. Ima tā niuwhia ngai ma le ata. I ele o sa mari e toa ma le usori. Whapena foi. De launga e tausi ai. Manga malua si upanua. Ma tuilangi ma namula ulu. Ma le mamalu. O le ainga sa mari e toa. O Samoa ua umona tu i nantu. E whaia le tua. Ma o lātou ta iala ma whawai. E le o se atunuu taliola. O le tofi o Samoa. O le atunuu ua umona tofi. Tofi to wha. E pe upu e whai le la au le tamaitai. Ai le o se atunuu e taliola ma whaatalitali ai i ni tangata e o mai e tufani me ai pe e tufani tupe. O le au tū lava le nao le launga, au te launga i aso uma ma teimi uma ina ia. Ta oto ma tū mau i te tonu o loto ma nofo fali a sa tu ia maa. Le ma malu o sa molo whawhongwhonga man. Ma o tau o loo ma fau. O le atu u lima atu le tupe i lo lima. Ma tu u lima atu le mea ai i lo fonga. Ia mana tua opuna. O le launga le atau severa. Ua toi wha leo atu ai. Le tō wha mapo a le tō wha. Le whatalenga i ana mula ulu. La waki mamoe. O Samoa le atu nuu tofi. E leo se atu nuu taliola. E leo se atu nuu e tali ai. E leo se atu nuu e tali tupe. E leo se atu nuu faa lango maola faa lango. Aisea. O le tofi lava i o Samoa. O le ngalue, i ona ele, o lona wha sinumanga, le ngātai whale. Le ngawina o le vau, o ātina e o la fumanu, o la ātina e o whaatoanga, o whai ngā whaiva. Aisea, o le popoe, o le taofi ma le noto, inesi o manu lau tīma na vatau ia o whailo nei. Ne fo e sao loa lava iai ia le tamaitai pāle mia. I lana sao loanga le vai asana se ima vai atu nei. Popo e le loto. Ne o vava ai atu nei ia. O tufa ngā tupe mea ia o le awhai nei. O whai ngā lafu pepe mea ia o le awhai nei. O le aola whaalango lango le atu no. O le a. O le a tali ai le atu no. O le a whaatali mai. Ini mea e tuu lima atu. I le atu no, o na alea. O le aola whalango lango. O le aola paie le atu no. O le a fo i tangata e ola whalolo. O le a le aini atina e fua mai. O le a fia a ai mamati tiva le atu no. Whai lau filifilinga. Whai lau filifilinga. Pe ke fia ai. Pe ke whakalikari ai, ma se si e la koe vaku se me ke ai. Ia po se kāla, po se fulu kāla. Ia ua whai ma ulanga tangata. Ua tala sua ai ia le tōtele. Ina ua mata ona vase ma tala. Ma mai oa le lei winga o me i e whai. Samoa.
Aua e te whaatamala i lo tofi. Aua e te whaatamala i lo tofi. Aua ni a vea oe o se Samoa e whaatalitali i le manawa. Watu nei lau lima se lau tāla. E umatai au. Pau ana o le teimi te wawa i le mea lea. O na ala i o lea, mo le isi sfulma le tasi ma sina tolu vai asu. E matautia. Ia ola maa ngafa. Ia manatua, e le whaatalitali ai i le atunu. Ai whaatalitali o na manuia i le atua. Ia, mea ta uone nā, e te tau o na malama lama. Ma a vea ma whaavai, a vea ma papa e whaia i lau whai unga. Bessie A. Dayon, po day one, alole se fomria, i ate, oe. Whamatala e le, a fionga i le, minister o tupe. Lautimu ia, a fōa wele se vai. Taunu umai tutonu. Wa tele ai tālafu. Ioe. Taunu umai tutonu. Wa tele ai tālafu. Ma ua le mawhai, ua whaasā, e whale tupe te tele le langi. Ona toi ai tālafu sa moa. Wa maa ua lunga tele le toto maa ua lunga. O lea, o le mawhai o na tutongi ai tālafu. Se manu, ea, e whai ile upu fo lele apapalangi pe o ina tapu nia, se pisi nisi, ua bankrupt. Ua disclosure, ua bankroll. Ua tu vai lua, o ala mea se manu e ave. Mea tō tino maa seta Samoa. Nā ole ai tālafu. Tā ofi loa e whale tupepe e ona iai. Le Bank of the World, po le World Bank, po le IMF, International Monetary Fund, ADB, the Asian Development Bank. Tā ofi uma kaput. Lala nana whai e le minister o le malota wabe lea o lo iai nei ai e tupe. Tasi lava le focus. O le focus lea na whaatino ai e le malo le whaatutu e le tusa mua o tasi. Ina ia tau mo whai e to tongi ai tālafu. Ai sea. A to tongi ai tālafu ma whai ona toe no Samoa ma whai ona louna. E whaatino ai a tina e. Ai o mai foi tonu, wale ni atina e whaia. Le se atina. Le atina e mua le matautia le na whaatino nei o le poloketi le atasi le miliona tala. Nā fo i e mōri maulawa i ai, ma la unga ai le tele fo i, o te fono whawai, o i tu malo o le hero pipi. Ia. A vetai le poloketi, ua mawhai o na whaatino ai isi a tina e o talingalu. O le suawai, ua whaalelei ai ia le tūlanga o me whai ale awa luma o tane ma le awa luma o tina mata maitai. O si ti ai le tūlanga o le soifua lelei. A whano noa pa whalongolonga tunei le taupu leo le Export Authority. Lea le mea la le tupu. Wale aine te ngata e ngālu e ina. O tātou lau whanua, mo tātou tofi, mo tātou ele. Au mai containers mai whafo o mea ia o tātou imports. Goods that arrive in Samoan ports from other countries of the world.
La la tu tel tununga ye le quality o mea nei avatu I Samoa. Wa pei Samoa o se dumping ground for all the rubbish to load fa fonga le tunu. Na mai lola ia lea tia I mai Samoa. E toi fo I containers na. They are all empty containers. El watu I Samoa o tumu I la pisi ai alu ese me masamu. Lei ma se mea e whawhau mai ai. Lei se talo, lei se whai, lei se koko, lei se mea tasi. Tā la le mea le tūla I mai nei. A tufa la le tupe la whawhena whai a tinai. Ese le manei a olo u toi au mai a nafi ila ia manino malamalama. Le atu nuu I le tala noanga le sunga ata vaimeni. Ma le fionga ia wawasa manei a Sir Winston Peters. Te le ia leo ngā, ina ua tala le tō whā le tō ina. Ai lo te ai ma le mata upule nei. E ai tangata Samoa ia po oin whala puputonga ia. Le o nei ma whai le lātou tālu sanga, ma le lātou petition e whapea. E ta tau ona wha matu mai e New Zealand, ta wala mai e le matanga luenga te puni kōkiri po o le vaenga o le Internal Affairs. Whatasi ei ma le matanga luenga o le leipa lātou te vaia ngā luenga mamata tu wina le New Zealand Immigration Services. E whamatu umailea. Le tolu I le whamasina e whai e le mea ta o le free visa I le whewa I mai o Samoa I nei ma le toi atu. Tali lo mo Winston Peters. Ka mai wawasa. Wa umano tala no atu ia fia mea le mea le na. Na mawhi tau I whalani ma Indonesia le fono a te tai o malo. Ai sa o wasiasi tu fo I Samoa ma o tala noa ia fia mea. A whai o le mea le tau te mana o ia tala noa ina le mata upu lari na o le free visa. I to tolu o le palemene ma le whainga malo o Samoa. A maus tasi longo atua. Kau ia inga sa le pero vai atu tele tau sanga ma futa mo to ina nei. Ona o le sailinga o seisi o le Pasifika whapea fo I se sui o Samoa e tamoe. Na mato wo ai mo le Pacific Forum. Le tau whai a tele ai Edwin Pune. O le tau wha I atu ilangi a Saipele e Sarah. O nei. O le tau wha I a lapa. Ma le tō tele o le mātou, waenga sātau ma whai e tū lei le mataupu. Na mātou o I mo molili a se nati lo le teila. I lima ma a ao ma fola o le fionga I a wawasa manaia Filipu. A wawasa manaia Winston Peters. Na talia ina ma a vea ai o se sui tau wā. Na o lava ina manu ma lo mai ai. Sa mo le tonu New Zealand first. Ma avea ai I a se nati lo le teila. Ma fai pule o New Zealand first ma le fai ngā ma lo a Winston Peters. Ia lau malanga tuni a se nati lo le teila I Australia ma fa mautu ai ma lo na ai ngai le ma fai na ngalo. Tangata na oi mo moli le savali. I learned from the best of the best. I whai ngō mene o campaigns. O upu matala e momori e sa vali mo momori ai le to mai ma le anga wa o le tangata le mana o e tu. No, o ina tu lai mai le na whai pule. Le to whine a senati lo le teila. O se whai pule. Le ala le na le una. Tele le mamla anga I le toi ina. O le toi ina o toi ina. O le tupu lava lea. O upu whai o le malo New Zealand. Lea la o tali mai loa ma Winston Peters. O mano tali loa atu ia me. O tali loa ma soala upule I tono le pāre mene ma le malo Samoa. Lea la mana onga. O mai la ia. A le la o toi whata tia atua I lau sunga tawai.
Tala lea Winston Peters. Ai watul fa malo, ale atau severe ya te oe, lau sunga le li awa o te vai. A beautiful interview, very informative, and well done to you. Awa fu ole aungang nao mini o whingo interview. E te tango e matua tau mai le sua o le to mai o le tangata le e winga le mata au tū le te manao. E wha soa iai. Ina ia wha fonga le atu no. Ma malama le le ila ia lea. Whaingo fie e mele tu. Tali mai loma Winston Peters. Whai mai wawasa. O la awatu nei la ia o tau le mele na. Le tolu mal wha. Ma sine whai le free visa. Ai tō te le wha o ngaina. Le manisi o tō aena unai tangata e wha o ngaina le ramea. Ai mai mau atoa i le taimi o New Zealand. O la le au ngā o le mea le nā ia mātou. Hawa vai, o mo kua porukiki. So, if it's you, it's good for you, Samoans, and your people in your country. What does it do to us? How can we benefit from it? How does New Zealand benefit from it? And how can you clarify and justify this move and the motion that you're bringing to me? You want a 3 to 4 months free visa. Tātu te leilo tali e. Na paula tali e whamai, just for the sake of it. Ongo pau au mako ngā ole mea, toe tali mai ma Winston Peters. Whai mai wawasa. Le whatu au mane ana watu. Teu unga whau le New Zealand immigration nana watu nei. Lea nau whasala lau i nā tu whau. Lua tau sanga o le multiple visa leo wau mai. Ina ia maua ai le whaamurianga o Samoa. E wheo a i ei mo le lua sifu ma le wha masina o le lua tau sanga. E o mai ai nei e ta i ono masina e no fwoi ma toi fwoi. La le mea ole o i whaile mele. O le manatu lau tātou. E au mai le tolu le wha masina le free visa. To e au mai mo le whaamurianga o le lua sifu wha masina. E whai ele multiple visa, ai ono masine te nofua i New Zealand. I le whainga malanga e tasi. Nā la le mele whai. Nā le tang au mai. Ai le ma fau e justify and clarify. It works both ways. It's going to be benefiting for New Zealand and also Samoa as well. It's a two-way street. Tala lea na o mai tawina. I la ngona ma mawhauwhanga. A tonu e wha leo ina mai. A walawa upu ia na a mai Winston Peters. E malama lamai. Oi, ko ke maa ngā ola e au ngai au. Ko ala lao ngā mō ngiusila. Wawai, na toi wha a waula ia leo le tali ia le te malo. Wai loa ina. Sorry wefa. E le mamulu mai le mele na. Ai se a, lea na wha a wau le tali a Winston Peters. E maa fua. Le lea wātu o le mele na ia auto. Awa o tau te sori al tu la fono. Tau te whaleanga mea. Tau te whaleanga mea. Tau te whaleanga tu la fono. Tau te lepe tu la fono. Tau te leo siu stai le tu la fono. E a watu loa le tolu masina le wha masina na. O le mea tupu. E o mai tangata. E leu si tai le uma le tolu masina po le wha masina na toi taliu la ia leo le uto. Ma toi fo i Samoa. E saua ka milo i ngei. Se fulu lua masinga lua kausanga la laua amata na su e le immigration. Le usi tai. Le matai tuina le tula fono. Wha leanga le tula fono. Aia. Wa le maua ai le whamunianga moisi ta ngata le lei ma le whamaoni o le ewe na fio mai tonu lava. I le lave moni lava le na tupu. We have wrecked the chances of those who abide by the law and wanted to enjoy this gift of a 3 months period
free visa. But what do you do with the 2-year multiple visa already granted and it's in our grasp and in our hands? Why? Tālale me tau te mana oi. E whoringa mai tātou te mana na o tele. E tātou te leo su stai ma tausi le tulafono. E le va lea fo ila New Zealand. O ila watu nisi mea koe waku malisi mea ala whawhina whai. Ala ale mea o ngā ia mako. E le va lea fo New Zealand. La tau te nofo ai. Anu sāta i tangi sā fo ngi awori. Mea nai le yonda. A watu pea. Lai whanonga mai tangata i e. Whai rea miu rea. Ioi. To e rio lau tala i tua i tali ngā malo i na whai nei. Tali malo i le green e ona i le pili. Umana tali malo i le green e ona i le pili. Tali malo i le national. Tali malo i le New Zealand First. Tali malo i le Act New Zealand. David C. Moore. Al tali ngā malo la le na whai nei ma Winston Peters. I le maota o Samoa. O le tele ia le negativity ma le ma faufonga tau whaasisi, tau whaavalea, whaavivai loto. I le komiti ma le tāwha tolu. Manai tangata le mamalu o Samoa sa tu mai le tau au e tu lei ele ma tāpule nei. Ina ia toe whaafo i maisi te seni New Zealand o tangata Samoa. Ai o isi Samoa tūtū mamau matau o i maa mai whai mai kou ke fiu. Kasi alkala Winston Peters ia o tau le se mea wakua le vālea fole nei atano. But what happened? The narrative shifted and what a turn of events to a positive outcome. Awa le mea lena tau mawhai mai isi awari. Au lau tala nei o le whai atu nei. Le wha whoka le atu no. Mai moa ma silasila, ma fio mai tātou tani ngā malo le na whai. Ala fo ilo e lau li i la tau ia whai atu i lau tala. Ma na na o ina ia wha pipi i ei suli. Ia i la tau ia na soifua mai. Wha pipi i ei suli. Ma o lau lau ka muri na na whai i le maunta Samoa no tula i ei. Ma o whai atu lo. O te ofo. I o tau maali di e ia. Ta tia e se suli. Leave the descendants alone. Let's deal with this. Our grandparents and our parents who were born during that time in 1924 are getting sick and getting old so fast. Many are dying and passing away. Tatia suli, tata ua mai tuli le manu lea o olu. Ai lea manuia. Ave le tātou whamuamua i o tātou ta māmatina mātutua. Suli, tau te ata mamai mo tau talavou mo tau maua mawhauwhaunga. Tau te iloa le lei protocol act e mwhai ai ona whapipi i mai o tau a se whai mua sit seni o tau ina mo o le mātua i o vavana mātutua ma fuli le lua tu lau whawhonga le tunu ai maise. O se langi whasino ia te o tau o ta māmatina mātua le tunu. E o lava isi au tu stala ma isi au whaasala lau. Ula, e ula mai i le tau mawhainga. Ia le nā. Wānei, na tau nuu lava le moe mitinga. Tā tia suli. E i le tae au ma le taimi. That's another fight. In another day and another chance and another time. Ea ua wha mua loa tātu. Ia, sila iei. E lua nai ta māma tina mātutua. E maua i le so, ia le sitseni, whaatali le tusfolau.
taunu ule tus folau, ai o ti tae. E o ti leisi aso. Maliu leisi aso. Le tu ainga fi naunga lea na matuai, o le mafaufaunga nei tua tātou te tuli ta moe. Le taimi wa puu ma whaata pulaa. Mōna i o tātou ta māmati nā mātutua. Ia āla lile. Walata lata i le tolu wafe i lātou. Wa mai a ona whaia sit seni. Mai a ona whaia lātou tus folau ma whaatau tonga. Wa matana anga i mai i New Zealand. Se i tau tali sina ma tā tulu whapenei o whaamanianga o le ai ata tau le sitseni. Le alo tau mawhai e nei le tā whatolu whapena fo i le asa mo le whatelenga te le ai o lo nei tangata ina ia tui pēr le whaitatoa. E le tau whaia seisi tu la fono whaavae i tono le mauta o mea ia tātou te whina o tuai. Departmental changes e to tonu lava o le matanga alwenga. Le tau whaua mai se tu la fono le parmene ma tau pasia e sui ai le minsta la tau ia ona ia le matanga alwenga lea. New Zealand immigration ai maise the portable pension ina ave eseles fultau sanga lea. O lo fa malu mai fa pene ai le tu la fono fa pe a molo sitseni e taula e nofo nei mols fultau sanga. Fa to a e tali le pensione a tola. Ala mele ua ma lo i fo le fina ma le tau mawhai atu. Fa o ngā lisi vaengo le tu la fono the emergency benefit ele mo a toa le benefiti ai o le emergency o sina mea lofa ma sina fasosoani i se taimi wha nati. Lea e mawai lata lava i le whase lau tāla i le vai aso. Ia. Wha moi le lofa mo le anga le lei o le tua. O le aso ngafu o le vai aso fo. Pa iei le aso fitu. O ina le atali malo ai le Asa Foundation. Ia, ma le maafutanga le nei o le whaliu le la. Ua whaliu le la. Ua umona ngā e le la. A la le mea le ua ngā i ai. Ua tūla lata e ngā ifo whaiva. Ua whaliu ai le la. I le soifua. O tātou te mamati nā mātutua. E se teimi o le asunga fua, whailo le no fuanga le whatino ai Weymouth i Manurewa. E tātou patipatia le lofa mo le anga le lei o le tua. Wha ma popo mai o tātou mātua lea ua sao whanga ma ua manuia mai i lea tau mawhainga whatau wa ana whainei. Se o tātou oe ave whata whau ma whatiti e le wa ave wai heke. Le whatiti e le pasisi ave oile. I le mea le tele ai me ola. Le sui au kilan. Ti tātou oe ave whata whau i roto ruama, baba ai. I le matango fia le nei atu nuu na lātou whaoa le lātou ai at tau ma le lātou sit seni ana whai le lava i tau. Awa o toi fwoi nei le matau pulea. Ona e whafonga la ia le sa mo le onga le mea le nei. Na toi whao mai lava, ma ave ese mai le HRPP. Le whaamanuianga le nei o le sit seni o sa mo le awhi visa lau walu suma le lua. Ai mana na o, e sui tūlanga mai i le kuota. Tau wawai lei. Ale no o le teimi fo le leo. Submissions, verbal submissions, ma matulanga e wheloa i mal committee wha foile no mai e whaile wha talino. E uo mai. Ano fo ma fo whau i mea, na le tu whea tuai nei. Samoa. O le atunu tofi. E leo se atunu fi ai. Ma whaatalitali ni me ai. Ma whaatalitali ni tupe. Ma ni tufa ngā tupe.
A se sila fo i le si tū o le mea lea ua whai nei ma suanga o le vātele ma tūlanga o le tūla fono le tū o le ana la unga i le whai whea. Tu le epa, toi whai se teu unga le mata upu lea. Le lafu pepe le la whai nei ma tūwha ngā tupe i pepe mau mai. Nā le fua le la fuai. Ia o ngā tasi le fina ngalo le tua. Ma lau tau anava tau. O le manatu e whaile mea fo le lina wha manuia ai ia. Ia rāngiru, le whea ngainga na whai maapela. Ia ulu rola ma whanau. Ia peilau whanau, one o le samu whetu o le langi. O ia manga o e ku wha kiu kala loa whapea. But here's the thing. Listen very carefully. O le tala le whai whea, fumalasi i whai akuola i o le meole. So usao i matau, e watu e lau te unga, whai mai le tala le whai whea. E ala pe au whapea atu. Awane i a vea lo tau sa lo tonga. Ea. Awane i a vea le sa lo tonga. Ma tūlanga e soli e le tūlafon. A sila fo i Samoa le mata upu sili, ma sila mata i le tuu whawhia ngai inga. O tūlafono o le lalulangi nei, ma lea fo i whawai ei le malo Samoa. They are drafted from morality of God's law. Fa ia mai le whawai leo Samoa. E tusa ma tūlafono a le tua, e peo le i tūlafono sifu. Whela i le moral values o le mea lea, o le wha, tiu tala loa o le whanau o tamaitai. Tuloun wha fonga Samoa. Ai o te manatu o le tāua ia. O le mata upu lena tala noa i le whaiwhea. Ia whaia lea enga o le anawa tau lea o le tufanga tupe i pepe. Ai whaamalia ina le morality o le tūla fono le tua. O lea. Ia whaamamaina. O mea e ta tau na whaia e lesi tangata e tā ua e le solia ai le tūlafono. E le tu uina whaatiu tala loa a fia whai ale pepe ono le tupe whai. Aia, e le oni pepe o le whea ngainga i lalo saka la meta o le whai poeponga. E la whai lo ma le tala le whai whea. E ala pa waksa o kiu kiu. A wha ngau le pepe e le skama. Aura vei se kupe. E le o se pepe o le whea ngainga i lalo le morality o le atua. I le sauninga pa ia. O le whaai poiponga ma le saka la meta. O loi le aso da soai. O lola wali ian tu siel tu la fono. Mi milo mai ma le siu fe mai. Ia a le whaiengi wha poiponga a le inka mao. O pepe i le ingi kupe mau. Ana makua komi au ka ngakazeli. Au sau loa au ia ta watu le siu. Ai whita. Ma le siu o le mea le tufanga tupe le nā. O la ta umai lava e la tau. Ai pe e fōringa mai fōi le e wha solo a toa. Ma le iai se tāpula. Ai le no, la na ta umai e la tau. The first 100 days when they come back to govern Samoa. O aso mua na e se lau. O le nofua inga. O le tolu masina. E o mai e whae mkokola le atunu o mo whapena na tufua mea. Tai lima se lau tau sanga. Anyway, we have to have some fun and laugh about this because there's part that makes sense and there's part that doesn't make sense and it doesn't work at all for the rest of us. Ole tutele now le ata wasavea to simplify and give you an analysis
of these mandates or these manifestos, these issues, because it affects you, it affects everyone, all of us, in a very short period of time. Tita mai taimi ana. Tita mai taimi level na. E te ua I le mama. Ngai whakalilola ia leo le koe lwak se mama. Le ale me le lalo. Wa le se mama le se whangsusu. Ia ingo lau mori do. Ingo lau mori lo whai mai. Ang kai loa la vai. Wa whai atinai. O e toto le lau ele tuu mea toto le ele. Whai ele tua le vavenga. Whaola lau siusi ma sautua lua, sautua tolu. Whaafua ele tua. Tilo mai leo le tangata la malan lima se lau ta la lea ua motu le vai asu le nei. Ae. Ua fasi mo le povi, o le eme se meo le povi kia. Ia o I kapu vai o le povi, o le ngā o le povi, mo le fifi o le povi. Wai kulai whai mai le. Lai whai mai le whalai fifi o le. Ale aing. Ua tafi le wha ua. O le ale mea leo la whai. Nā o le manongi o le angiangi, mo le fifi povi la o sau. Oh my goodness. Wa fia ai le ati dai. Ke ala I wakango fai kauseng e fore me wala au mai. E va mo le ape mo saka I punga o ngare le E va ka ri punga. Na. Ja, swanga le na le vatele. Ja, vatele fo I lo finangalo. Ai se nga. After I let no le whaafonga le nei mai aso atoa I le ngā ngai fo whaivo lo Samoa. Ia, ma le swalofi o le nei ans tonai. E le tātou Tanoa Ava e te moua I le sao. Moua e whai molo ata. Ia e whai molo te ngata e te e le savali le atou sa vea. E mkwa ku I molong whewhi, e molong whali. Ia ku oi pia. Ko I pe whapenga. Talo whatu lo tu fine pele. Papali I te o la te whale Maryland, le vea, molo malos, to fin pele. Iam on sai fo I ti ngama, ngase o le tino. Mai se o to umolo whaatau to lia, I ngase, ia whapea fo I maota ngase. O maota malawa. Pa yatu le tua, ma wha mawhina whana, whapea na fo I ona wha malo lo, ma tafi I sea ia ti ngā o le tino. Ia, Wia tele le sapati le aso tai au. Ele upfola a inga sa le vi. O fea le fata fai taulanga, fea le tō vine. O iai le lafu mamoe le tua. Ia mana le upfola, ma ia whapena o na utu pupu ina pēla utu tō whapa ia. Mai le lanki. Wia foi pa ia inga ia mō la utu tō whapa. Masenga o fale o polu, ma le sau fa inga pito I luma ia te outou. O fale o polu te tofi o le atunu. Ia, whapena fo I ona mamau le utanga. Ma lo loto fo I le whātou whalenga. Ngai te mam tina mātutu o le atunu, talo mo outou, whaftai fo I la outou tāpua inga. Le malosi o Samoa, I ana tupulanga, tama mateine. E ngā te nei atunu e whapena fo I lau whanua me ele o lo tāpua I mai ai. Nei o tātou ainga I le atunu pele I Samoa. Ia iai whaamianga me le lofa le tua. Ia ma le tātou tāpenanga fo I le tātou whainga pālota. Whai lau whiriwhiringa me le poto. Aua ne e fia ai. Wailoa. E ke manga kufu le mamari si male alu o e whailau whātoanga ma lau whailau ātina e toi fua mai I tātou e su le pese le atou savea e whamanui atua I ate oe lea e la tu le pese le a talo whai
Si sau wale pesele. Ia. Ole pole le ua mai ole tātou. Ko seu whanua le whātou tainga le nei aso. Ia. Whangia le tua. Mai lo tusa su tātou manuia. Ia. Maanga le leifo i le whetaaloloa i ole atunu. I lunga ala tele. Ia. Whapena fo i le sapati a tai au. Tu o tau le pesele i a taua sa vea. O le nofo tō tasi na tūsia e le tina ia anti vai tupu to whaiono o lo alala mo soifua pea. O lo o wha longo mai. O lo wha tina whapena fo i le tuafina ia Emma Jane Lawson e le sitete o Utah, Salt Lake City, America. Soifua Samoa, well, that's it from us. Those are the stories of our people today. We are tele, they are tos vele nei, lofa mo oi. We are sa pati te ao. Whenua i le vai as fote te ia tui ei le olo ma le marosi, soifua mai e manuia. Uno, foto atasi, ma fau fau ngai, wa sau tua lasi, le alo fahe, mo oe wa pei, o se mai. Awele lai, se iangi mai, si ole o e tawhia whalongo i ai, la upele ea, po o whea o e ai. Lanulangi pua ma le manunu, wa sola le la, fa sulu sulu, unai o foli ngai, wa mo atu Be ana e la talata mai Se fusi a uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai E moni ai o Solomona o vai e telene tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai le timungai se ito mai wa o galala le fie inu vai fai mai e sotana po o a upele ai Lalulangi pua o male manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la talata mai Se fusi a uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai Le masoninga a oe maita La upele ea le fanga luina O tete wina Pea oe isi o ufatu O na punava o siuta o langa O mea lelei ma mea leanga Wale sawai so o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again
Wasola lela fasulu sulu unai o folingai wa mawatsu pe ana ela tala tamai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o ele vai. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have